You want to assume tres? Baik lumalap, tuon na siyong damlel. Lipan, pagsinggat ki mulas kewa, pain kom, thank you man damdalen, kaya pekinar, Katie, badin siya wan kewa ki pelsingi katala, asma, yok sikyakin siya wan, akay gawus. Nakmas karikat, was na met. Aku lang assume damlel tres kal. Aku lang malap ke kung technology siya ular siya, we pe ma anin siya o ingin na. We na price lang piang siya, kat kulang malap ke price siya. Nakadata ka pe, matlas siya, kat kulang we kung ingin na, in fact kulang kaksakin kat ke pel siya pe usya, kat inakulang taka rela pe price, ni cash talas ke pel siya. Wana pe na kayo wa, kadata ka pe na, in siya pe na, akademia siya siya las nam siya ingin, akademia angin, katil, akademia na nanka. God is God. God pronounces judgment. God pronounces judgment. And on the boy Larsho, she facing it. Nakachiba na tago. But the final one the unit aklu ke kota singe. Katash ke me kota aklu winter quarter. Watching it tago academy is fell lapsing it. Got a long January. Got trying to get unit aklu January. Of course, final in tolmul missing it tractor. Legends akli koshing ptatjan ke January lenakos. Naragatagal yun nage me sifa ke kotoshingan tana pangan me lalalfungi ko lan church. Lalalfungi ko lan church, enduring beliefs of the church. Enduring beliefs of the church. Uniche me dagatari ke tisempoa. Our God and the Holy Scripture. Our God and the Holy Scripture. Patago kekasko na kalmo katlarshe mas muslim metal. Katlarshe mas muslim metal. Na yun nakataga na ke unida closing and the lunkalang akmishela. Lunkalang akmishela. Grace and reconciliation. Grace and reconciliation. Relationship me dapat taga na kaya nga na makuluk and na manas. Makuluk and na manas. Na kaya kataga yun na ke me chances sapta tolu. Foshin ke singal tolu. Pa mariche kaya kada tafla mariche ka na ke maliti sil tuta ke lenching Genesis tolu fos singalakos ni kalong lakos. Wana nga factor Shvel. God el academy nanan ko. God pronounces judgment. God pronounced judgment. Nadalya sugat chicken God ke arslan nagawa ke belching kada sum na ke proe kada taga na ke ini gesta bello kadin kalenden lantana weekend proy je lars pang dagi kaya kada adu lars weekend proy kada nan gonna get me my ina kadin kalim ke siete sunga sapta limegors foslong dolu kat sombe na ke lioto mo de tolu fosngalon kosngali kos Foslo nga na nalle anin siya man pang o yeshima kade na kadin tagalila kaslan gada pa role shubelan kaslan gada in fact la akata yana shishla siya kat papa kat buena kat man matalsing na kaslan kat pe ushe meshe kenalan kat na siya elke modi gatla it's a salvation so Luto mo dito, lu foshingalon ko shingali kors pasang kesla me koto singa. Pang kita si mata kay met ke koto singa. Luto mo dito, lu foshingalon ko shingali kors kaliye pe kampare kon kaliye. Asam na pang ma fakke fot luonga. Pabang na kayo utaga ke ngon man ka. Yarshipen duti in kai in akswosye in agata yamashwos was na chinmoy. For singali ko rakalame tom matlan God in she was na ako la fall na kayo mawuna kayo pangan luto mo dito lu for singalon ko singali ko kataloin da na utak ka online God we can pray si pa katpakat yung nagyamit ko sa ingin katak ka pray si na if ingat mautak ka online God we can pray katasum da na
Siete ngo sa ton me first long dolu bange foshima I takta section aklu. Ni mo shenge. Since 2002. Yalong dolu le nam shenge. 2002 tak makinyak pa pal shenge. Ata kam ni funanga 2012 panga itawi lunches le kuam. Angin ang architects 2025. Yasingal tulu somla. Kulo kakshagin gatlail. Akfresh line chia ke shiliti ke tata masir kuam. Nga alcohol nga le tatyang nagamastalan kat ke spin pak tin yokwan ga. Elikas line chia kan takim mapayla. Ngam takim mapayla taganim sheng na para wang na pa o yeshaye. Makimitlas ko sa takyang nga ki makalim sheng mapaylan kat nga. Kaslan kat magin. Bible na kayo taga kike ngon man God. All scripture is given by inspiration of God. Na ifang alle samsamang men pang makatash kenye na katash ke wikin price vingom ni furnishing dolu may takle ke section ak luo may takle soul psych holy of all kat patimbalan kat machine temple algo shma kat repeat ilan na gaywang kat sumni ke lomnuk nu ke tabernacle kat ka na ke temple al Solomon Sura Papa Hera kat patimple machine man me ko stepang on course she temple nga the guess 7 years of tribulation Ezekiel temple saptangaw ni kang alit course ito ka ke millennium kingdom. Now, of course, eternal temple ji may go. Jesus Christ in mathawitar. Mahal ko sa matram-tram ko nga. Fingate na layout lang temple nga. Section to liwas ka. Na fingatas ka wikin pray, mitlas ko siya. Section aklo siya nga itakta na furnishing na lalap to lupan ka nga. Yokshupe ka din kalam ka na katilaki amang el sanctimension nga na siya Moses. Elis fact pala ayan ya ke lin oli of leasing. Show preaching on north side, on the south side, candlestick. To the west side na ke lish pa altar of incense may na ganing focus na ke for when kat pray utak ya makayin sinarun ka ke pray lash nga. Ngamni pa katash ke week nga ngalal fingina pa mo. Inkayin mo nga siya na makin lang sa siya 2020, 2002. Kadash ke 2025 ta na yellow tolo. Ngalan church daw lege 2012. Makulo kak siya ng God. Nalikat na siya for the last 13 years up to this year. Yes nga tolo na misgen ikakta na manalap siya baka desla fashion yellow tolo. Finan ko siya ke kaslan God. Nara, fin kaslan God utaka kang online God. Kada fa chen na shit isla malan God aligi malan God. Revelation 22:19 akalam niya. May yay fin God isla liki. Aspe ke force mate nga na katikan add tikan take away. We took this section for the last 23 years. Narada ka na ki taxi mga diya masinga na shit is gonna sapan me or first long dolu akala mianga. E katlan misla len si fena matalye ko was imana kayo. E karangan ng nganuwas nan ka was e manuwas no fun dan wanin mata. Ke lem las Jesus Christ tako. Na vinga tida na lain sa siya nga itakla nan kawos. Nan kawos singan pa spirit, soul, body. Pa soul lasha. The most holy place, holy of holy, outer court. Section aklo singan kat nga dang na showbread, table of showbread singan me, taka akil me, tapala chishin na kaya mas machisel taka mo, mapapredin mo.
I'm the bread of life. Bread of life niya tagain kasama me. Na vingat liya na kaslan God itilman may the bread at the God. Pasang kitis spirit larso. Kaslan God. Na vingat is the section na closingan. Kan me katinam taki mas maluto mo dito lis for singalan ko sakalim niya. There's no doctrines. There's when malitiyak God. Kan me when kayorek, when actually when akatay na ki masiwas orek. When bread of life singitak. Now all square na ki masikyak for the last 23 years na ki orientik first natas misingin. Compare na ki mata si meta. With mata, tuk first mata mit mam ta ki ling mata. Umni tayo ki lal ki college. Tlik na tlik sama, tlik ko sana, tlik na sama, tlik mo, tlik fugo ko. Compare na ki generation si mata ko, makin ling sa si sing, afat na pa ila. Itaya, katlong, tlik na sumlutut, alawo, oya lalos. Masing yung tisit bali ako, kat full na mat mas, tlik force ma, kapat ki ling mata si, kat tram-tram kin nga. Wana na ars na, kain mano lalos. Ars, nanakin ka selos. Compare na ke mas makatash ke machine. Klik na force aran machine siya yaktar. Chain pa na fugunen, fokfoklanen. Kat fa mga inan ke pricing men. Ngata ka na ke furnishing at closing na kental sticky course. Chisel daga fak mga iba light of the world. O masing nga nitak te peke section. Napanash, sige non ka mga if I take the ling such as in. Na masya flash main and keen na kaya week si makatash kaya week in price lash nga. Tana incense. Alter na kaya incense yun. Na toward the me west side si ma lish and fail si ma sang separate the holy, the most holy from the holy of holy. Machisya misya, curtain singan, fail singan, misya kin lang nitin. Ikesh laka dinuchat na kaya throne of grace singan. Pelan Old Testament na, I priest singan ucyak ke malamakit court. Theof, me atonement singan, Yom Kippur. Elucyak syeket na manas. We're in the new covenant. Grace pagadash kang. Taga din niya furnishing si mga sisken fail singan na altar of incense. Altar of incense nga, magkain siya may sokat na rungkat. Kat pa magkain siya, manchijel daga, misya. Elu siya, rala kat righteous standing yan na. Katakal yun na, simlad Paul ke Rome saptas nga lungan akalan niya. Kaya siya pak ng yok man God, kasi akong kumyang, offer up your bodies as a living sacrifice. Kat magkain siya, kat matlalif nga nagayawa, manyangan katahin kat. Kat may akin siya wuya kat. Masih non ko kay takla section siya nga nage furnishing siya maki nage proilan week na phone siya. So I was wondering since 2002 nike 2025 yalong tulungan proilash nga evin katte riti da kaslan gada finwan kalim siya nga man furnishing lo siya nga ni takla na kain siya. Ngayon ang question nila, may kati long proy lash nga. If kat proy, kat na force na, kat na mas, kain mang. Inan ka proy si lash nga. Hindi na pa, may, mas makadilya kiningin na ba, katinta ka na kimapayalan ka ato. Oy, may siya force, kingin na la, seksi na clue siya pa itakla kaya pa sinatas nga. May kung may siya, kasi siya kin masing nga, mga tafong na si Pangagat, tekan fast na mit, na kina akswa siya na masing. Naro, since 2002, mam tawag yan, or makinya translation sa siya nga, kat force na ni siya nga, am tangit lali, may call maliki, pali dahil kaya, papang nagawuta kagangan God. Translation project siya like in 1992, nag 2002, according to
me information maka idaklege me alan eventual nge wang ngon ke fnash ngon ke lakan ke na idaklan chma yokimet ke lom nuk nuk temple chinge kat pa temple na if ingom ne housing furniture section aklo chingan na ke kat pa temple mi chinge dana kosum dana personality la chapa idakla. In other words, the way we imagine stuff, conscience larger, reasoning larger, memory, affection larger. When in Benham, they're not, we're imagining worldly stuff. For now, Bible about kite kat mga nakan imagine the way God is seeing things. Lakan we see the way God see things. Now, if kakumata ke siya na flat ko mo fat mo triple katikin jam den ali itaktalan section na closing fa niya long dol. Namna stupukela ke masingan. Evin kom kisensya ki live ang atam taluti kaslan kat misenge. Tana ako kan gat li panite kulun na ke mama ki bakalan yok lan gat. Finiban lakyan ning shara. Na ngena kesmen bakalan yok lan gat. Elu siyangan lalin panya. Na kaya liak na paya aki met na ko sa nakiwalas ko sa inta ka na mapaya siya. Efo kung delesta section na clue. Siya matrubungan ang tupukilangin. When para ka nita kaya 4 section yun na. Nakata pro ay kaya week siya. Kakatla lang pro ay lasya. Efo ka delesta section siya. Man may para. Falangan nakanwan may dakta ke masing. Nakan na we need to go back to square one. Kan now sta na fon na ang kudluk mataga usye makikiap siya. Ngaliye lang mata sinata siya. Nakilang sa siya. Caste marriages from a watered down. Feminist in sense. Tana, bakit taga samsam gini kaya kaya Genesis tolu, first sinigay tolu. Twisted. Twisted. In a sense, so may plus ko sa hindi, mdaki mapayasing. That's the way. Ina ka din proy ka masing. Inge na ka din follow na ka mapayasing. Men nga mo, ang mauta ko ke and word ni ke translation sa siya ke kanaw sila mapay siya ligimot ko siya. Nawo. Para me ko siya nga miss ka tilo ka na kepel siya. Katikan mata sa no met ma kuflan niya mga tinay kak na siya ma in call ka kadin flop na ke masing. Kung mata ke masing yep ikash e fom te connect la mana ilya siya pa siya na siya metas ko siya since 2002. Я фом ти така на медак швоші. А кому там мишляний нін. Інанке пройлаша кепельчинге. Кат на мене аж баба. Лонг пройлаш кепельчинге. Кат сум нігігом. Кат сум нігігом ке є на паканте. Кому ке на баганак швоші кат кепельчинге. Баба вана кяш моллу маккалиммі. Баба на ке валта ке ngон нанкат. Ashupenduti inkai inakshiwashi. E nakateya mashiwashwas. Nashin met. Kamet lan God inshiwasna. E ako la fall. Ake orep mawo na kayo. Wan orep mawo kadaro papa. Kat kita lang luke pelching. Wangin liti ore papa. Man kadesla furnishing siya mga taga ke bread.
lofsinga lu represent shuflom sa tapology at the Jesus Christ el papretin mol preach matagan kasaume itatla ke project si mo daga 1992 ni ke 2002 Satan when a cast molo makalam mi baba ke son singaw Satan is here to steal kill and destroy a chisel daga ni siya mole abundantly Jesus came to give life more abundantly. Papa wangan galim. Man kadits la furnishing aklu si mahan ke Southside candlestick. Sang galim na sin matol more may ke holy of holy siya typology na gaan ba Jesus Christ ba kalim man fell. Shal na kato. O yan na kayo mamsang na sil Moses. Sang masap la. Lom na sil. Mount Sinai. Kataka kanaus na. Yalong dolo na. Arawangan makayang sokat na room. Ngalalal na bay. Kaya may komikas na siksifen ang kalam kaya. Kunorit makingat kaya belsing. Katin fulak na room. Wearing an altar of incense. Aragat kikipin kalansa. Whenever katlila kikipin kalansa nga wangan actual siya correct. Man wangan ngon kaya makatask kaya. Wangan nga narawan luti, wangan kai, wan actual siya correct. Wangan akta yala mesh was. Wangan. Baba the trick the gay back on the yoklo. Kumeshe kusalan mission si better kapelching. We might last na kaya wako siya in Brian na shumes na manas. When Luke Chronicles of the Ikos for singala ko sa kalim. Babak freshing siyas na kayo. Katin float no. Ashmit Kolchi Fanalash is standing at the right end of God the Father. El makena baganak si wasiga dingin. When a casmol no makalim ke sham shok singalalkos fos alkosia katinti put our faith in no one, no leaders of this world except Jesus Christ. Makay. Now mit na kayo Mars ke telecast mo singing. We permit na kayo mamay tagalong pa. Nas papa ikesin siyas. Takading proy ka matlas. Takading float na room na ka mapahingin. Betigipat. Papa, nas na siyas. Actually, siya dingin. Papa long proy las. Ako ting yok lom lang kalang long min wikat. Uskat flot na kamapayalong. Kanaus lang na fon. Wan akong karsel toko sa sosaya. Ang kuluk na kayo kakat kikiap. Maus lang matlong. Liki mapayalong. Elos full lalo na kamasolel. Elos kisyak intilit natalo sa wen toko siya menesa ilorel. Mereka makin ko siya online ministry. Wana ko mereka makalal sosaya. Inusye. Dahil sasya siya na kaya. Matlas ko siya. Intaga na kaya mapay kipelching. Isla siyang las na kayo. Isla. Taga rin tuko kipelching. Wana David Elson tatlit na din ka nga siyang may dalil ko light. El saka kiyot ni Mekos, yot si fan na kumarmakan. May pangakalo. Kat lalal fungi kom papa. When nam tawag yan siya na si sakalim. Kum sham, man na kawarekla. Kilan mo da kalom. Supernatural power siya ma
Jesus fen a lakkalam na sin matsap. Kon nakiwain ka siya fel. Pakadash Pakumusin na siya. Kengon nomin gat kai si. Jesus lakkalam kon nakiwain ka siya fel au takan na siya. Therefore go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I've commanded you. And below, I'm with you to the very end of age. Baba, kung promise you will never leave us nor forsake us. Tafong na na yok magatliye. Fresh yung wang and maupe yung. Everything is possible. Kung makalim yung kikas mo lum ke kospel lalmak sapta tolu fostong wal koslong yung man nakiwakan na nas na kya. Siyan, blaspheming of the Holy Spirit. Even got the lalfung yung akwaklong. Constantly recheck. Siya nga lalfung yi. That's what we have been doing. Kad iskom la, kad isla, kad son, liki. Kas mo mo. Anak manas na siya. Mga bro sila siya, papa. Kakadim flok na ro. Proy na kayo wa may akademiya ke weekend proy sila mitlas ko siya. Hindi ka sokat na room, akademiya tafong na nalap. Kakadim tuwi, desid barit makin masatawa siya. Kakadim flok na ke kas mo lumaw dako. Ke papal mata natas. Kas mo mo. Papal na kayo wa dako ke ngan ka. All scripture is given by inspiration of God. Pangaproy last na siyang baba. Kumita ini na last kum sa pama yetaw siyang losom na. Isus la Bethlehem. Elan ship finchaksin. Kolkata, Calvary. Awiya ni ka autolu. Definitely talk. In fact, at lang siya kawal po. Nasyas na kayo. Kat kulang malap na siyang papa. La kumikas na yung kenekso ko. Kat hindi at tafong nalas, kat infulot na room kibet siya. Long proy las papa, inoy lang siya lang. Inoy lang siya lang. Kat kaksagin ko ang proy kinin, mo siya fan ng tum, siya may lang ulas. Jesus Christ, kat proy. Amen. Amen. Ako lang malap kaya prolan na kayo mo. Yok na pwede siya makatas kanya ng lakom makumwit call siya. You better have recognized section at low siya may daklang. For kung tinaliyak. May kung matarit na yak kung tiliya masing. For kung makumpasta siya kung tinaliya masing. Pangaproy las ke witching. If you come right now, maging Bible dyan, some cold proy loman, na sin may klas kurang, you better not proy. When Bible sinata siya nga, tinawdag ka ngang man ka. Itak na section aklusin. If you come may call siya, kung tinaliyak masing, you better check yourself. You better check yourself. When kumain usla may klas nga, yok na klik natas nga. Kafala na kaya masasapta siya. Siya siya nila layngan kun. Ingin na doon siya la treskal lang taga. Usiya historical context, background na kataga na kaya maluti siya nam siya nga. Chances tolu, first siya nga lakos nga galong lakos. Treskal chat, ito ka na meta, namanas. Well, lumalap. Langan aksyon sila lamay sila mga ngayon. Well, mudak tasik. Wasimet, anwi tamal siwiyak nga tamal lipan, in bain ghost na kayo.
matakawikat kilen misingya, pray na sinkat, nakaawi na nakla siya nagkikaslal, kumche tuwin siya ki accident. Ay nakuustip siya lagi, nakalal tamo lipa na ki kusay online ministry, samsam naksyo si masing evinekov lang aisla. Masih makataas kaya nga tiye niwanin siya. Masih kat ka nagkemakatil pangon kat kaya nga manu siya mo na sikom. Manakot la siya, kita ka la siya pa, amakusit ako kitari nga. Kadi nakakatle, nakitakalan lema. Ako min debatle. Nara sense of urgency siya nga. Silaklak ka ilya siya makataas kaya nga. Ako min itala, ewangan litulas. Elde na guarantee. Na lang siya, Otakota na pange makadin na kadin ko akfasya. Nang ako lang malap ki makatapalikas na sin tamali si wiyak nga, tamali lipan. Pay na pay siya din siya. Mga si Fena, mamdaki cleanse up siya nga. Pero hindi dongo likas nga tolu. Mamaikek na siya nga ako hindi. What we need is humility. Kadinda ko admit our fault, akalemyela, artafung lagatliye, kadita ke, nagatlikin siya. Ekosma nikunan, pange oyela smeta, kadin lemdalayak, katabelen kashikatke. Nakifaksyo lalma kum, nipsela piega kisi testonika, limigos tongol tolunge. Awan kata esella Jesus tiki makataske. Kung finni maasi makatanda usipin nga nalain nga, pangipisin pukki payapal nata siya. Na pukon ngulan kos na fon nakipayapal lang nga exalt, when kulo si fon na natal ma, itakle, papanakosaklen ke kasi nga Yahweh, kalman ba Jehovah, itakle lagi payapal lape. Katafas nga, ngon idaklaligi. El corrupt. El twisted. Napasis nga fakla, katfin mga student of the Bible, katfin fak mga tsupoy churchland Jesus Christ, apange mga katara na ki makaslala akademiya na katena ramakunesha. Kat walyang na mata, napasikyak pe kaya ki siya kamen mataga ki siya life kastar, masiki mandea, siya siwas, matsupuan. Kula malap la kum the book, siya click like, siya kasla, nangan may akademi faksing nimidak kuluk kimet kol ko siya. Amasi met kula malap kitop siya, ngale lang siya. Tamasi mga komunita pa, met kol siya, eliyaten, el pain nanak, el te defensive, el admit fault, el shepherd siya. Na fin, katte met kol pa siya, nakadeko flies, kasha maita ka, kat kilis kat yak, aray wangan ka pa clash. E panang Napange o si makatara pel na lois ko siya. Kachiki ka din shut the mouth. May fakla mama katsanga o mama fakik lang may aksyo sikat le. Siyat na kakikaslan ka ata. Luto mo de tolo. Masingalan ko siya siyalit ko. Kaslalata ko. Siyal mong yang na ke. Elta kain lutiya kom. Inusya kaya ko na sikom. Aksyo kom. Akataya masiwas-was. Elta na daga defensive. Matkol na pa siya.
el fin de kainis kanoyeng na kuman rank yourself. Kumesta wallo man. Kumepan la si panaki ngifal-falin mi siya. Na fin kumata te rit pa palpenga na len. Na kumta ka na fakla kain gas ngayon. Then a biblically based mayan kum sin kun image lo man ma-fakla kay man kamit kol. Nget lali mo lan met makum sherpertiya. Siya ke mo lalosa. Kum dekan mata sakura. Shitel ruk. Akshak. Sisla pel lom ki kain katena masay. Kin maslo na ulong ulakos ke lensi. Na kumta kain rala kamen. O kumta taka wika dak fashi mga dak fashi nga imatain mole. Nikmet patle. Taka wikat pray. Taka ushima man yuruman. Wikat yang. Kataga ni kasha maita. Ang mga tsolla na kaya. Katte tsolla katin tuemit. Inakalin yakat. Kakatin matakis status kanjilan Pharisees. Nga again akfalat yak mo. Tepangan. Nara mittiga trela kamen fukama kensay kom. Postalik na tikom. Fela siyang. Nga komensom na yung kasyadalik na tas ngeme. Nabana nga rakatin na kadinalan na es makip singan man kan la. Lelang ako minsa kyato le fela. The land naki they furali me kosmas ki pebble ash. Fin mat siya te kain age criticism of any level. Unrank yourself. Kumekiya pekatle. Kumepoin kat na naging falfalin misya. Ano ko yung akalaming pukna ta siya. Pukon ngulon ko spang. Wang na pepelin. Tadi mangko tingin. Katemera kete wakato. Pange pelin katulemit kimayon. Infantry. Katetakane lomalu kaprinek tayla siya. Mo. Sot na tas ngayon na nalako laki. Kesik na ta siya. May unsi baka tas keng. We're in the battlefield. Nara matawag siya nga yok shipe. Along wala ko skilensi. Alam tawag na ay kaya ulo tafo at ako. Pagkatawag kaya siya nga ay ko siyang alu. At ako nga ta proem ta ako yala. Metikipe na nga sa mutula sa ngan mang tayalik. Ngawi ba so mui pro at ako. Pro meeting. Pelas pangin kalensap. Kati sumaklinyak na kati Christmas tuwan niya. Nakatman kan lala at falok silang lem. Mention siya yok sipe, tasak to. Katfokfok la, let's get down. Kaya faklal dam lalipa na kikatatagan ki tiyana si sapta tolu. At samtek katari kaya. Ang ansulpe na taka fakta mamakat akalimye kaya. Mesi luma ay keklape. May keklape ki plan pelsi kaya ni musingi. Na kulo malap mayen kaya katsamram ki Genesis nga akat paitle sin na lala na yes ha asesi. Ngawi prayer meeting ba kaya. Nekin rala time in matawag pen prayer lash nga katikin met mamay talalal fung yakat patle ba kaya. Pangyo yalasha kat prostitute yorek masilan kat nga. Nakademdok kasin siya kun kail par ki prayer lash nga. Muna demdawak na kaya si mama el matawak na kikat nga tayo liko. Metigas mo na siya. So Genesis siya nga kalme si mo takangay pa origin. Takay yeme, matawa ko yeme. Be a source siya nga. The part of it.
Naragatli la fakla. Kematawak in the beginning. Kade lorela kashawe fel. Namo fo siak lu atakata na. Pakalim ye fo itingen. E fela wangen lama. Fo itingen. Genesis el futesi. A seed plot of the entire scripture. Katmata sham kun na ke Genesis tolu. La futelen matansi. Na etako mayen testimony siya el siya bang Jesus Christ letaka ke me tol me kot fosing alit kost ke tol ngul la Genesis el sium da sil Moses e authenticated in siya nara ke seed sima plot ke entire scripture nga it enters the very structure of the New Testament siya quote yepel on ngul in mastum singa lit kost bukngan na define revelation singan ba author singa taka in academia ke wen kulo si fanal din kat ne na shomanya ke metol me ko sa e besonit ko fasong single dolu authentication si mga academia ngan in taka in academia la Moses pas masla na Moses masla Genesis Exodus Leviticus Oekyak Deuteronomy naging fact Deuteronomy nga e kaya kata makat fact kaya esulpa na kalweni when goes finito ke masa pena maitak kyang esupon fino Sinai pelsi matalik din kat nga paitle nutyak na ke felino layang asulpa na akataya kinaselos akas maganiyak na selos Deuteronomy sulpa kalweni katlog nga Genesis Naginakkalimi mo Genesis el daga nakkalimi na kimatawak exception siyaske. El shaman beginning of everything except God. Masyan galim. Mana kay wasayan kat papa. Den nakkalimi ak beginning lalan. Na beginning si mat sham ke ngay pa shaman yak ke Genesis sapta si fascini kalungon migos ke creation singa na fail na sapta si vastang ulon ko singa pa orekle mukul si matayan si siya kataga sham kun ke ekaya na kataga pain academia matawa ke Genesis tolu fascina ke it ko siya kaya na ke matawa kien makuluk na pa algos na ke longolakos elta ka Inka nakkalemye olela ke redemption. Na ke molela si maitakang ika molo si however you want to say it. Kada som na ke sapta akos na matawa kian siya uwa and na ke life ke family life. Kachulpa som na ke fwasingalon kos na ke sapta iya ka sapta akos ke fwasingalon kos na ke sapta iya long iya. Na civilization matawagin siya nga. Na sapta singal siya siyam ke matanfel. Matawakin matanfel. Nakatagata na sapta singal lu nagalam nga siya pa premel ta kay ke pangan chosen people. Singal lu falane aksabi ke taling tin Israel nga kay Joseph sisin trufe. Na siyam ben na ke sima de siyam ke nga nagkaya ka judgment Makayok, altars, naki long, any long, kasi mga na finality siya mo lang misya. Pang structure mo ito ke me, inakalimi na me in a nutshell ke beginning si Marsaman nga. Nakikita fast na met nga, metikita malilipan na tako, kaya ko slong kaya kata, yan na fanan si Lorella. Siya ma-push le matako, naki-attack lagi kaya mailakon niya lang pa. In fact, la pelsi na madalaklin madal ko flofola. Na mo, kulun ko shoso ko sang nakumalosle. Na kung fine liya masingan na provision siya bangan. Makatel sang. Nakatali na kipelsi matling din Israel nga takata na
Aspe provision si makatin sang masilos. Pame, isang provision siya ke unia sa ko kosongan may kisya in masalakun usye nakmanas kamay keng na yuruk. Na may kaya tram ke may kisya na pagadak kalim yake lani Christmas ala katpa pa supaya mawin kulo si fun na natal. Manel pa atonement sige kanda kake. Apela nga falak na siya tamalipan may sham lalay takate ke provision masikyak na sin ngakalim yung kadin itala ke sham kadit takel eta mif ke iplan makuluk na nakomentala perpetually len na kewa masing asikom kain sikyak na masikade likia yuru kominsan otoyla pa free will si ngakomin si fena sa chilela wangin mit kan chilela kulamala bela nga flow ng sila namalipan take it from you Kulo malap Tamil Triskel, kulo malap ke background no wo, kulo malap ke sham inakay pe matlash, inakay kat kewa ke mo leshima t-shirt daka, prefigure daka, pai daka ke foshingan me ko shmching. Kadere la foshingan la ko tinga long la ko daka ushe first by first year, daka ningalam ke la situation for gagalash ke pangai. Genesis tolu foshingan me ko shel pa. Proto evangelium bangai me prototype si mau daga kalam na ke good news great news si mau daga ke fitashing forward na ke pelchi chijel daga issues la Bethlehem ya tolu kata toko el somrala sacrificial ultimate sacrifice si ma treskalis akalim na ke kafa ka sacrificial system si ma work Old Testament in shishki machifan Jesus Christ. Now with that, kat kulong na siya. Kat kulong kalmuni ba yok siya artlo was kay wa ke pelchinga pain ko me siya luman. Mas kat sum na ke marita la nagat proy la ke. Na wana ka dakal mi ka dew makin bana lang mata siya. Efo man papal na ka wota ka ngan ka. Pang. Na kadakal mi pianga Kota si mga task ngayon pangan, if yung kumtin na long piang ang fanaw siya, lalatwing call on church pa, December, January, February, winter quarter. Unit akluwa siya pangan, at fanaswang na kaya, len luwa le, langkalang akmisyela, grace and reconciliation. Grace and reconciliation. Na siya na kaya week na phone siya pangan, makuluk nanak manas, makuluk nanak manas. Sin and forgiveness. Kita chimay taga ngayon taga ke siya son sapta. Siya son siya fosal ko siya. Siya son siya fosal ko siya. Fosal ko siya nakalamyang kat fin fakta wang in makuluklas kat si fe na kia pagkatla. E mapaya ti aning kat. Kat fin fakta mo kat fin fakat makuluklas el aru as was inanak manas na shirs ke makuluk lash ein aknas na shigat liki ma was na kayo pangan fin traklan gat New Testament apang gatta amta ke fos singalago som Genesis tolu fos singalagos nagalong lagos sifanam singan pangan kadil akalim nanan ka God pronounces judgment. For singalago sa pangan. Sakluk pangan. Nangan we kum riti. E Jehovah God del fat na shell serpent. Mayen komara mainge kum shenga wiyak liki koso mana na kaywa. A koso lemnak na kaywa inime. Kum fa Oraken siom emongo kutkut len nagawa long. Fashnamet naga fossingal megors
ang afafilie sanga in maslom amatan siye in maslom futelom futelal elfa kanausla sifom fa kanausla kapniel elfat na sin matan siye ngafa arulana akyokia shalom shuslom inashur kumfa oswetalig lang shalom efa nashin mukultomom elfa lame fom elfat na shil adam main kom borong operasyon matan kiyom amungo ke syak sa ko inge siya nga sap na siyum da komintie mungo ke siya nga wiyaki foko keim ay nasur kumfa mungo kelen na gaywa in maulom efa wayape akapye kokul oton ma nakit na siyum kumfa mungo mashik in email ke fiolon motom kumfa mungo operate ni ke pel kum flokla nain foko ta kum utakaliki foko ta kum kutkut anake kutkut kumfa flokla amay chenge el bangon en matan kiel if mayenel nina kian met enakaywa shamol Echuvakadil aranashil Adam Echuvakadil aranashil Adam enashin matan kiel may afanyal dal kekulun kosro nokmaltalan Echuvakadil fak liye may chenge el ekle wana shieshish ineta mawo makulu enye shap el ashola paul oya pe ish liki shak in mol emongo emol mapatpat kemainge chovakadel sapalla liki meiten talen yukui foko shael idakla liki oinge el lasla mechenge el flie cherubim kataleb in imeshe a katlas fur for in lieng in kenek nake shakin mole. With that, first sinige first long singala nige long lagos pakadrede langin na kadata go flogon manake first singala kos akula na ban ke pel chinge katena kan som sui kaksin gat ke mari chinge ke she proy apnas kat proy ke pel chinge papa kan alle sui kaksin gum ke kas mo lom magat long ulela lom maum ushi na ke she doctrine the yakin met ke fall of humanity ne oinge kumrala patarin kenekin mol suko to ke fosingen me goshi magadrida sia kalamia back in New Testament na kumna elect kumna loved and forgave us before you even created heaven and earth. Now, back then yok lom, langkalang lom, inaksyo sila mo na kay wafelashing. Nake mawul si makum finshak, nakawenta ka na kaya win na tung Jesus Christ. Kaproy kaksakin kong baba, lalakaling burong kaslom, lalal fungikom, like you came to seek us, to save us. Through your Son Jesus Christ, kaproy kaksakin kong. Amen. Amen. Right? Kadliye me shamlal serpent zukuana shil siya saklup Eve mtake fosse daga
Tapi kat som nage me sapta ilan se luo foshinga liko she panga shuko. Akala mi ke sapta luo foshinga liko sak ang. Eke shakine ta mawo makulu niko mongo ke ta in lenche na ko mongo ke pa ye kom famishe. You shall die. You shall surely die. Kataga fast forward na ke magat tak samone ke yana ke for shene ke singal tolu ke sapta me lu tolu singe. Kataga ta ma kat kanem ke la serpent sungon pa kaning lan me de met elaro o yana ke walan ta ko kiabla me Eve na ka tram kun mangin yok subela Elan met medine tala pia weakest point or el taga attack surely el taga dana mutain chingan pal taga na shimit nagatli in maslon from lalos ngan ke for shinige for shaku ngan akal me serban elan met medligi ko so lem na kay wani mel shachu vakadel orana e fat na shin mutain chinge au kia gadel fak nikum del mungo ke shak na kay wa in imaging el bang tak twist Kating si bang usia in relevant jika ni tagam tak ke forcing la ko tagain. Alle liet na ne tafung na lap ne twisted arsin kan ginak si was session na si kum. Bang arfin sha. Pablo taga kan mi mo en na ka wa ars makulu kwe lang kalang pakutan yok man ka ars pewe. Ina ande me kadin de long na mga kadin da balance la ars wo ars kuluk tagain na fash. Tagain na fash. Aro Siya el taga tak twist mem tan chingan no am tan ching el fact na shel serpent kat kain mongo ke fukun shakin imashing el tafla na kalim be ke fukun shak suko in fulwan ni me kad el fact nikum del mongo ke nikum del kal shakum del misha bang and twisted siya el twist tan chinga twist el moment nikum del kal el led to the scripture siap kum dele misha na parang ariti fosingali kasi pianya ke saptalu fat mo lange na kum kang el fat na sin bukul singan lange na kum kang you shall die am dan singan daga fat ke saptatolu fostolu siap kum dele misha la lie concept si magat daga lie usi ma follow humanity si ma daga na it's like Garden of Eden all over again in 2025. If you got compassion to get biblical based sound me intervention jima el shakulut lang na Lucifer singa el tagaran na sin matan singa na man like a 2025 we twist the scripture therefore pangarit man katasikwal Satan makati na sil Adam el taga twist na sin matan singa men pangan soft spot singa that's the entry point that's the weakest point in sibanakalan me that is the weakest point in kalam kala mukul si mana in tuya karang in siya usiya nala fkanil so magana yun in other words mutan singa fina som under the protection si makati laki tari rala managawa in crowd fella el sang mukul singa in karang finga tira mutan singa tinataga tikun ma katil rala kusungan sang Adam na name every single one nike animals ngan na famtan singan tako. In other words, matan singan under kokolan mukul singan. Of course, it become twisted too. Katli ke mo lasom singan. Katin nila
마싱에 tema sashi ga din ni kike bin luti laske kastan ga dingena men setan pa or twist singe katisat na ida gatta sam kin men pange or malal setan le da kastan ga let ga twist. That's his main mission. Let the gun steal, kill, and destroy. Now, I think that na entang netang di o yeshima setan el sam from tan chingan chibas ispen a lais la la ngan na ke. El fa moment Nikum del gal, shapkum del misha, shapkum del misha. Mo, you shall die. Na misha singan bagadash kene musingi. Mana kalam siya. Katli lalal kat serpent el fat na sin matan singi, pae kum del fat tia misha, el chilpa twist. Pae kum del fat tia misha. Akad el fat ke fosingalit kors ke saptalu, akalam mo, you shall die. So kiki ap bagadash kene, twisted. Tuin singan inusik sin check silaga. Efo masinge tuisia kike 2002 akom teta kana meta. Actual sila. Yalong tolu nam sing. Silpa na liye faxinga inakalimye. Evin kom metropose kom ta kisyentia ki masinga rang akom teta kana meta. Actual sila masima anun metkotra fashion yalong tolu twisted. Even kung dito actually la twisted siya nga, taka wanan complain ke mga lalad fung makatel siya na siya nga. Napapa na ito ka, akala may ka pride meeting, week na phone siya nga. Kaya some pride, twisted, when people siya ma-twist siya ki, word, taka ni ka pride product, mga 1982 na, siya nga, tana, twisted. Kaya yung kalam la, it's feel like Garden of Eden all over again. When Satan eltakan. Napangit tafong na siya lasing. Mana elya kat som ni kimalangada kat mapay. When pangar malal Satan. Pangar malal Satan. Na siya pa nakalim me. Efo kung pasta siya, kung tikin siya, fakin yalong o tolo la makin mak siya twisted na siya nga. Siete sungon saptan megor, fostong o tolo. Satan Eve twist makati lakia ke saptan luo. Genesis luo. We're talking about Genesis luo. Kaya tolo. Tal twist. Prohibition makati lakia dari. Takatame, a serpent and fat na siya matayin siya nga. Pae kung tal fat tiyami siya. It's the same thing as taking section at luo ke lom nuk ke temple. Kat pa temple msing. Kita ka solar. When ka twist. La kung knowingly or unknowingly, there's no excuse. When if there's no excuse, when fast, lain si meta. Fast na fast. Fast na fast lain si meta. Wang matafong lang. May nga sum, or maging King James Version, nga aramang ngam tani kya wi kat ma fu nga tukun na masinga sipa sum na kya one balin sakura la kingen one balin ru when nga nga setan and twist nga ke met ko sa inta kana ke mapay sing when twisted mashi magadat kya ni mising or one balin picnic mala kingen when masinga pa yok supe me da inta kana ke mapayalan ka dingen agatlieta na setan el taga ilme el attack the weakest link. Na vinga tieda na kung ko sa nga pa kesikat for niya na. Na vinga tieda na may nga pamta dela twisat dala na muslang wanay me mata yeya kan umdali ma yematash nga umdali ma sang effect click na tash nga una kaka sam ram kum ram kadian som ni ki makki ki apply chetan ni akwa ki award takani ke 1982 takani ke ushe lang sa session wangin ngon ke ma ka dash ke nakata pro if ka ke wixing kaya ka la twisted mang
piena pay machikadashkin. Matlaskushay, alien na yok chipadashkin. Ako lang jinkat likesh na nganta ka nage, mapailal. Uda ka na signgan tulepe, melimpe, kusinsiyak nga, tika hindi pan, ina ingan man kat. Papa na masingin. Manifo, when kasnan ka uda ka kangan. Babal na ka uda ka kangan man kat. Naumda kam da kusinsiyaki. Fa mo ka da kuluki meshi. Akshwashi boritin. Efo kom din na liek tafung na siya akshwashi. Efo kom din liek tafung na siya akshwashi. Sabi wang ngon ko. Chap wang. Taya givin arch. Katetim tani ke yalong dolu siya. Inakshwashi mas matafung na. When wang na pa matafung na ke masing. Kaskusay. Naro, twist matago ke kaslan ka nga shedanif tagataba kadash ke downfalls we inherit the sinful nature gespen kikiap tafung lema tagam tanchingan tagana kyangan kat fast na met na ke fossil maker tagat elita tain lenche kum tel mo ke namotum tel fai kekla kum tel fa wana kat ineta mawo makuluk long from like shit na sil tanchingan na mega din wana kat no kume wana kat eta mawo makuluk pakikiap yok work machine. Kasi esala Jesus Christ completely. Passion niya long todo na machine. Make might matago aki makikiap. Na usiye masyayang estla kadinteli machine. Kikia pinor malan may magat patatyang na gyan. Patash ka ni machine. Takayra lilla, father of lies. Katiner magana masye ke me kada na vida ngay nganash mi si our spirit is dead. Agat takatana man naklepe kikia urat malal chetan. Takay wot minike full chikatash ke machine. Naifo mta musle. Efo kung mat kol siya mta musle. Pa kung kol mat lasha. Naloy na may unchi power inge. Amat nga pamata. Mta nga tlali kolay chipay na yung fuk-fuk at kusayin. Kolay chipay na yung fuk-fuk. Ang nakuluk chipay na yung fuk-fuk. Actually, siya klingin lang. Na siyempre chingaw da mo in sum na gamay una liek na matan fel na fon chinga. Kulay. Talit na din katpang. Taliel na kulay na dal back off. At talit na din ka. Lige evin ka timda ke malan ka daga dalit twisted ka taga nage sum nage akuklan mit nta siyang ngina. Di pa naruwele pa siyang mit ko siya. Ay tayo si Vena katil tayo siya. Ngawi ko us mo siya nga. Kaya ben akuklan ka. Fanalipan na pa, lakan nanay siya kaya lang. Maki matwisyak na si kikiap lalchetan na si ngena. Maki suman mo tayo mawala masin. Mi siya mawalyak lang Jesus Christ matagal kaya fosingal mekos katreda latari nga. Para kusaan na min siya kaya. Katitakan matarik mga matsupo siya, tikin siya, lamin siya mama. Matsisisak yang ngan pakatin na ngina. May kalim kaya ako kan kat pakatin na in cold mat pasko siya.
Te walyang mata walyang a mero. Siyanging to din daga na meta. Kung mo megada kulukye. Biye maşika daşkem mşenge moule ka daga mtain akulukye si barik na. Moule si bakat focus na kanya. Kastan kat magana pa usye. Na twisted. Si benakalan niya. Twisted. What ne mşenge. Wangin met akala na klay. Takla section aklosin. Twisted siya. Fos sinige. Fosal ko siya. Adam ka Satan, serpent sukon Eve pakat focus na kaya nga. Make it relevant na kaya mulat mat ko sa msing ito na pangin masih mga tak kaya nga. Itakla kaslan kat lagi maslan kat. Ashmet ko sa ling mata siya. Na pangin o yes mga inang kalam na perfect created order. Sabta si fostolo niya, sabta luo, fostolo. Created order. Perfect. Alal fung mga 1852 ma utaka snow mata kanike Bellwater. Alal fung Bellwater na malamasing. When mana phone si, mana fast si bangali ke. Mariti fung Svena Taipi. Kashkata fos nga dia mama phone si compare na ke Watertown si twisted siya bang kastan ka twisted pagkadash kaya paano ka rin focus na kaya twisted in kaya payak lagat pagkadash kaya nga na mat ko siya vingom simtak sakal mi mo kadakuluk mo kastan ka me utaka payapal na ka utaka ka nganman ka in luti in kayak swash Inakta ya maswas. Para di ba na fela siya ngayon? El mol sa siya ke akwakan God, Jesus Christ. Katin mo liyal. Ay nga nga takal. Ay nakaywan na kas makinya matlas. Kusay. Ako lang nakitagal ng lem. Di may patla. Paitak ka na siya lang. Elal de kayle. Likikit ni siya lang. Yalan takam tarik. Mo el tagayin me. On twist. Makikiyap may ket na siya. Fashion ye kakla nam siya. Nasita na net maliya napnas net maliya lipan elmet na siyangin siya. Net maliya lipan elmet na siyangin siya. Tagasipen takot ng yoklan ka. El daga diek na pay. Kikiyap makatliye ke Genesis tolu fos sina ke fos Imagine dulu kat liye kaya. Pat mta ke wot ne mjengin. Masi wodi kim pel wota. Paling mata siya. Na we pen na siya nil taka ne ke karta ne viden na twist. Pa kat twist siya kaya ne mjeng. Na we na futaya siya mata ka ke chances tolu fasingan megos. Prodo Eucalion siya. Proto-Eucalion, in other words, the good news. Futaya silang matayin siya. Itakla lagi pa natas. I'm the bread of life. I'm the light of the world. I'm a king siya. Itakla section aklo siya. And so, piya masih kata proy ka weekend pricing. Ne ken kat issues ta kengan man kat ketika nilyak na keto kosangan kat pie masih makadeta ka proikin ke week na phone singa mat kosay nanak na lash o yan na fashion lash kau ta ka kengan man kat pie ke when we cannot worship God without the Spirit of God nga fat na pay o yung mga liye fashion na ke cash mold lang kat nga na kat mata ke nakikiyap siya fashion niya ngal katal product lang wood nga taka uskat ke 1982 din misya nga na twist siya bang
Na yochi fan na David alret magina. Pakatin na niya na. Shufel kanaus na fon na ang kuluksing. Kaya kalan kat. Wangin madin furuk. Slingshot sin. Shayel. Orator shemet. Orator shafta lalin ko siya. El. Dalong pasal biya niya. Keltegal na musin samsamin. Pasan na wo. Paano nga nutut kya. Background laga military. Yalong ulgata. Serve this nation nga na. I'm serving God. Maulay siya pakatinin na. Sietan na tagan kya. Bangay ni Milasha. Pataka twist may nga kya. Tawagan sapta tolo. El twist ne. Ada manif nga bakadash kya nga. Kadash kya mi siya. May nga pa siya pataka twist. Efo. Sietan siya nga kan maulay. Ang afat na pay. Since 2002, nemo siya nga, yalong tolo lang siya nga. Katinam taki malan ka. Man maka, duti kikiya, or makikiya plus. Nakom, ngat ma. Fat na shit last daw mga fako. Siyumme na shit. At shit ba top, machifan na nga tupuk. Me, phone la, trash card. If you come get pound, yeah, you better put it on receipt. Messenger email. When you know, Allah na kat kikabin mo kugan na pa ingin. If all, when ka chat na makin line sa siya. Kat sumni ki mapayalan ka. Wait compound ya, panglol ka. Som na kaya pwede mata sinata siya. Ikesh la proy ni kakla na siya. Na siya pa nakalim niya. Kung matanan siya nga. Yalong ultolo na namin siya nga. Kung tinalila section na lalap siya kakla. Kaya pwede nata siya kaya siya kung sapan may ko fustong ultolo. Even kung tinakakla na siya. Ako makumit ko siya. Efo tinaikat na siya. Simme akalam niya. Tanga fakat na pa yun siya. Manwangan nga ng katin ko. Ay nga na. Kaya kat fair and square nga na. Kadin na kansum na kaya. Genesis 3:15. Kadin di. Sibelan kat na siya. Kaya futaya siya makalam niya. Kadin ta kat na. Ildagan mo di kat. Narala mesik yak. Wot ne mo siya nga. Katil ka nas na kaya. Pangalang ka lang. Pangayok siya pa yung katitala. Makulu and anak manas. Pangakres reconciliation siya matagal kaya unit siya. Eldagan na lang makuluk na kayo. Kat samsamangay yung kanawas la. Kikiapin samsam lan may na kaya kikiapin kalansap. Manangay ng tuwi. Ingyan na. If yung kumkuflan, dia mas tafung na yalong odolo nga sideline yourself layla may tantakan na kemolsing taran na kundan si betakan na kaya lipan nila nga makatil sang na sila te mamay tu siya mangan ka tu siya na siya pamag manifa magpana nga yung ngam tawo yan mata in the presence of the Lord. And his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditated day and night. Mangit lali, tiksip natas ko sa inyo. Kaya pa iyak, tal na lala, singin na, focus lang ka patlik first nga. Kadinta ka na kaya. Fingkat dia, tlik first natas nga, tepe na ala, kalam me, moding ngon singara. Ore makinya kaya lalo, ali yok na kaya mas, one inch blessing. Met mali mga fako, long and ale. Make sure we're on the right tracking in. Background laga, may infantry, yalong ulgata, ingena, nga infantry na kaya,
Molelashi makatel chafing shakshina metain the kanake molelation. Now the only way to prepare that, and then sit right here, broy, the inket na si kastan kating bel na kayo. Now if ingum din ara masingan, you better get to the side. Lela kating the kanake masingan, molela may tlas ko siya. Ingin. Pang mas magatas kam sing. Len naluola. Yes, Asya. Nga Christmas, nga yes, Asya, len na kayo. Makengan nga katiligas na sik nga. Nga si ba ukay malan fell. Na ivingum som da ukay malan fell ni taka mo kume sermon guest Henry, you are twisting the scripture. When na shetan, when na ifarang. Ivingum din na som ara textual observation na ke som broy shuk mange len na kayo ako nakukum na ke fakak you are twisting the scripture. You better sit down, move out of the way. May tanda ka, diti may tlas nga, inta ka nag-mold na siya. Naisita na kalam niya. If yung kisensya ki mas mga asya nga, you better get that right answer. If for, katafong na siya nga, yalong todo. If for, katafong na siya nga, yalong todo nam siya. We need to iron that. If yung kung flan topok na masingan, o kung matsupo si fashion dusan pelsingan, akong kikiyabin kalansap. Para matlas ko siya ng take force ni mising niya. Kat mental na ke lost ni mising. Wang en sioswas katashke. Men den akada yakin na shesh maswaswas. Akong taga kukisensya ki kalansap sima ikekta na sik. Tana, you are twisting the scripture. Kung tekan mata sakura ru kaino yan taga litikas ng God. Wangan matal singan. Kung sanctify ya ki kung focus in fact kastan. First of all, you need to know the message. Live, molkin message singan. And be the message. Kung nga na akshakshakaro kan ingin nga singa namin nga ke focus na gemasin nga singa la we fashion nga kim tan na ke ngon ka din punya na ngan sisi sa ke ngon ka din tang na kayo evin ko mas kemasin kum evin kum sumta ke or neta ka mo kumera masin cut like intention na ke pa or na sin I shall in fact na sila siya som tanta ta ka on na si one chipe kung paano mo may asyipen weekend price last nga ifin wangan itak the section aklo siya nga kapapal sa siya sinatas nga. Ifin mo kung matsupo siya makin papal siya nga kaprain week siya nga. Ask yourself that. Table of altar of incense siya nga. Manapay siya kat kalam kailalam siya nga. Pangakaning lie, father of lie like Satan. El taga twist ya mga kat lost la fashion ya long tolu. May ta siyang taga akswas. May ta siyang taga akswas. Ali mo te siyang makain. May ta tinay ketla. Tinay ketla. Pero dali idea of masing setan ilkiya bagatla na ingin nagegat liya kikiyap siya mekat sano ko siya na ministry lowo sa daga farin wik tolu la suman masing suna asmat daga ang agat proy ke pay masing tafung ng laps liya salad la yan met nga diye Fana paya may call bangan lakan tal takawes.
Man na yok siya pawang lang eh. Mun pangit twist. Pangarap malalsitan. Ildakan muni ka di. Steal, kill, and destroy. Fitaya siya may daga kaya fossingal me korsing. Panga kaya din focus na kaya. Ngakin na ka din liye. La, you better address me. Siyak life ang afram from eh. When makatili kesla. Makatili kesla. Now with that said, katakan na fossingal me kors. Kat pore kan na tayo matching. Kat liye na en afa fuliye Shanghai maslon me matayin siya. Yan kadil taga tresil serpent sukungan. Kikiap malala. Matayin siya me etong patatyang na kaya. Kadil taga actress. En afa fuliye Shanghai maslon me matayin siya. En maslon futelom e futelal. Elfa kanausla sifum e kum fa kanausla me kapuniel. Nagatta na hallelujah. Katta na pangan matawakin me kutnushin. Pangan fute si maisha le taka suman ke aisha ikor fosinga lakos. Pange masima ito use new created order singe. Mashallah. Masima woemet elrela ke fos sapta si fostolu denke saptalu fostolu. Created order siya taka dito na regeneration ka generation of the creation taka ke fosakos nike kalien me saptalu katam tarkya saptatolu mga tram kuin piangya sietan il tangaran the sophist the weakest spot na meshingan tal twist scripture na wo kadin tuin jingan akalim mga twist yak finan ko saya nimsing wo wala ka spend at least 5 minutes a while ago kadin etricia in relevant mas makatas ko saya and what kulo lain singa kuluk twisted manefo wait para mga no tingan man God naro kadata ko na hallelujah singa fa ga daga na ge fosingen me ko na fute si ma daga swasi ke new created order singen sikya ke ya tausin losum na tana aisha al sam kun aisha it course fos singa na course. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son. Pange. Ang afa fulie Shanghai maslom e matayin siya en maslom futelom e futelal. El fa kanaus la sifum e kom fa kanaus la kapnien. When a spiritual warfare katlina na tagada na resurrection lan Jesus Christ el kanaus la siya ni siya makulukman fel. Katangyat tatan masing maunching kataga na me faithfully follow Jesus Christ. Genesis Revelation in the presence and guidance of God the Holy Spirit. Nakawa may shoes nila. Put their faith in Jesus Christ for their sin. Elos issues nila regenerated indwelling of God the Holy Spirit. Taga din hindi fitesingen. Taga nagamay ka. Saptan megos fostolo. Therefore he shall give them up until the time when she who is in labor as give birth. I see a Micah. The channel is told you sing me na masing pa matawa can fute sing. This is hallelujah na sinfel. La me era minifrela one way upon. This is the means of salvation. Redemptive work si mother God na fute. Lan matayin siya. Kalimia ka fo si gash pesayang
Nage meto fossing algos. Now the birth of Jesus Christ took place in this wise. Fostong aldolu akalimye. Behold, the virgin shall conceive and bear a son. Fostong mekor, but knew her not until she had given birth to a son, and he called him name Jesus. Eva Jesus, el by ushe moulchenga. Prefiguregi Jesus. Ike Genesis 3:15. Die wole na anka. E ushe na in progressive up to where Jesus did his ministry. Nekena en mise nekena Kadashke Church Age in 2025 na fute singe pa ushe moulchenga. Like fute yakin singe trakta. Fute singen me el nataga mettigin. Emmanuel tagaike Aisha kalim fully God, fully man singen na. Passion yak pa shalayak in singen. Genesis 3:15 el ki na kemasima mashallah. When Panginoon yeshi magatagalina ke fos long chilong na finger flock na ke saptalu fosiga shetal tiny shakif shak fix one sang koshal. There's no way you and I can profane our sin. Kada ka read ke fos igasla lang anta ingin na kadin nila bakit ang yok lang ka na shiko. Tawat na yun. El at the plan from the very beginning. El din ang tasano serpent sa kungan Lucifer lang daga kiabala Eve Adam na ilfaralan mo. It was from the very beginning. El deliberately, in other words, the accident bagat tagam take fellowship. El likiga di fellowship el provide managaw na proficiency ma yokimita patagay Genesis 3:15. In kanaus la minsya silal Adam and Eve siya ngakom inherit. We inherit the sinful fall. Sinful nature siya nga fleshly living siya mga tram kun. Fallen nature siya bagat askenda. One way bang for siya megos. Not Lina get Luke's sabta siya fastong lagos. And Mary said to the angel, how will this be since I am a virgin? What kumedya bang fakyang na siya Sosiev. Papa lumumba David and me fakyang na siya David. Tok siya lumayan nito kumapatpat. Kating niya ako klangat ng Latin na tafong na ako klangat. Manifa ale pre-test and predetermined ale deliberately taga ke forcing manifa when Muslim Islam kainin lutut pakantin pataka ingin a fin fella siya having sumta na kainin prophecies kainin typologies kainin sign kain yan na kay wanga taka ke Old Testament point to one person that ke 3:15 siya in kalam na siyumla wine kenek siya fukta tayo masing manik la masing kung fingat sumpe na naga me Saptalu fossin agatolu akalami mo he rested on the 7th day. Masingan sheep at the katana Shabbat chimaga the phone na chisel famome. I'm the Lord of the Sabbath. Vingatli na mong na silang God after his creation. Eke madan saptalu ada na shalayak patay man. Asin kanigin mo so fun. Masingan katinte tafung na nagamukugilan mataga cake. Kaya pagkat nga yok na Satan il dagan steal, kill, and destroy. Vingat kita na Islam, Muslim mo, arsin ka nagsukusyaya mo, masada. Jesus Christ na magana. John 14:6, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Na vingat ti ay siya, maika, gospel lang meto, gospel lang lu, katsum na kaya tias, saptagos, fosagos. But when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of woman, born under the law. Kek na dahin kaya nagsulak ko. Wangan sa tayo leka. Engineering, blueprint niya. Chija yal daga. Ak fasya life in shakshin. Elke moli gatla. Genesis 3:15. La meshi kya ke fossin nga lagos ke saptas to the fall of humanity singe. God, in his mercy, profane us. Siya mo si Luosingan me kor. Yet,
she will be saved through childbearing if they continue in faith and love and holiness with self-control. Revelation 12:9. Revelation 12:9. And the great dragon was thrown down, the ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. Kulok akshakin God. Aksha fela foshingan. See also me Revelation long old foslu. Shaw. Panganen wakshin. Futashima tagangan. Futashima lan serpent sugongan pa kalamiangan. Futashima tagamoligat langan Jesus Christ. Atrakan sugongan. Anti-God shaw. And waki pangan futlaishima taga kalan ke. Jesus la taga second coming. Kanaus naman na kayo. El. Shigeli ako kan gat na si kum. Pakatan yok. Yok na na yan me. In kanaus la kikiat na yok. Retrin fellowship. Na isam. Kadash ke time of Gentile. Paul shidvan akalemi ke. Laita langan. Me akalemi. Ephesus. Sapta. On course. Kadin put on a armor of God. If all meshing principalities of this world, Satan and his dominion. Academy mo Lucifer utakaligi kesben inchevalat klal el geflatigi God sieta avato lu puven well daga elos aspe o yeshima daga in me together in kanaus mas makatel daga ke fitashing el ke kanaus la o yeshim pa nge fitelo me fitel lan matansingan ek akai shui na som na som ni me Jesus resurrected on the third day. Second coming lang Jesus lalo kanaus naman na kayo. Nakadesum na kimo no pat. Kating ngatang di. To nake make it relevant na siya ko sa ipe. Ingin. Nake forcing la. Ifin pa bangay ako klan God. Ifo kadalya siya nga mo din ko nake me. Lain het bayak peligas. Lain het tifors peligas. Mana ke wakan napnas na ke. Pang o yeshing. Na ifin met ngan taga mo me som niki ka kestan, som niki eat more about. Na those people are twisting the truth of God words. Been twisted. Kaya pa yak met kosaya ke gospel si matagal ke Genesis 3:15. This is proto Eucalian. Proto Eucalian. In other words, daw ikan gospel si good news. Patagal ke fudashing. Eldagan moligat la. Jesus mean eldagan moligat la. El pa savior of the world sing. Eldagan moligat lengen. Tebel naman ganyan na kadash ke church eche. Kadash ke church eche make Genesis 3:15. Taki na ke fudashing. Kad fast forward na ke finchakshin na bangan. El molya ke lenaktolo. Kanaus la me esla misha esla makuluklan fel. Kadinta ka na ke mol. Nara siya ko to. Manapay siya ka detala me siya kadash ke ngayom. Taka kushinsya ki mga ashke ngay. Mame. It shall bruise the head, and thou shalt bruise his heel. Kata na. El fang kanaus la shifom, el kom fa kanaus la kapniel. So pia fa singali kor. For he crushes me with a tempest, and multiplies my wounds without cause. Rome singalon kor foslongol. The God of peace will soon crush Satan under your feet. Fingat leda na akfashiyak ledar. Na ingin na ke Jesus la flow in usla church ingin na ke rapture. 7 years of tribulation tawag. Tukun 7 years of second coming singan Jesus la naka managayawa. Makuluk na gawa fa nanan kaya. It establishes 1,000 year of millennium kingdom singan nakat
som na ke renovation by fire, new heaven, new earth, new Jerusalem. Pama kadash kami singing. Panga focus lash. In moulam ta sano floxing. Na moulla siya patagam ta sam kinyang. Iprulo for singa ako rakalamina kyokki masingan. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil. Devil el kananilatari, katita na pay masingan. Maken molyak yan naktolo. Tukun na namngaw el ascended into heaven, el standing at the right hand of God Father. El liye mana kayo masigingin na fellowship time of Gentiles si matagay ke Babylon time. 606 BC man Nebuchadnezzar taga usla fulche meta Daniel fulche aklu Ezekiel and the rest of them kanausla temple matalan God Solomon temple al temple Solomon 606 BC is som na time of Gentiles is som na ke second coming. In other words, this world will rule this fellow. Nigga na the King of Kings, the Lord of Lords, shall go. Flock na nigga Mount Olive when again ascended into heaven. Nagaling kalim keyword siya and fullness of Gentiles yung ito ka nag dispensation of grace yung magadash kaya but church age yung God lang okay pangipel siya. The fullness of Gentiles yung pa as many people to the body of Christ na para Yorkshire Church, believing Jews and Gentile, matalag kung nagawain aron na Great Commission si mga ke metalong lalikos. Metalong lalikos was singalalikos na galong Great Commission siya mga sumanya piyang niya. Metalong lalikos was singalalikos na galong kadin fakalik pa yung mumay tayo na kemong siya. Nakatatagal na ke ako kyang ke foshingan me gostana order of salvation che bana il bana nantaka ka from ke destination no bang finger blowing dana me doctrines of predestination che nantaka dana elect reprobate che bataka ke matlon malunge fidela Washington ikloyen reprobate che ne uskat ne ke lake of fire election che ne utak kat somnage we Jesus mon mabat kadin ni lalien la fideshin na lalien mas matagata na pa nataka Genesis 3:15 somna ni ke revelation so layak na fash akyokilik na fash masing fideshin symbolic na ke meshingen perfect lamb suguma or maknya ke sacrificial system singen nake kafai course nake yan nake wa mai tak na sil Moses ka tin na tingkat nga na sila prem Moses masap siya ulit na shak pen na inkenik suka pa from kunya covenant siya mai tak na sil talk sa David shak pen na Jesus Christ pa from kunya in the whole na ka New Testament fulfill pamasaya siya from kunya el ka na met na lal siya na ngan recheck ilya menefo Papa na nga malan Satan in that time frame. Trak ta katilita. Pakotin yokman God la shiba na fulok na wet lalingan. The Israelite during those 7 years of tribulation. In the kat liyan na ke relevant sila koma. La 1852. Pweng wasingan sunan ko siya. 1852 na ke 1902. Pwepad mata siya mata ko. Makinyak taga katlip. Klik issues la. Met issues la ko siya in pelsingan na. Met na ka. Met na wo. Met kan sumluto taman na itayo akiluto da pa ingena lain si mataga mo usi mapay silang kat ken 1992 na ke 2002 taga na kadali na wang le fakunen wang le fukunen ko try wang le klik na manas la musinga tana min kat sumni ka ko kan gada Genesis 3:15 el taga in akalan nila ashin ganigin mo su ko fan nine me kanausla kikiap silal Lucifer na siya, Eve, Adam. Na taga fon na tarin. Yataw si Nosong na taga tarin. Nagat fact namin,
Kat alleluia mda ke fosingen pa si bena fak alleluia inak sui kak segin gat ke mal rala na si kumusing kat somdana el fat na sin matan senge nga fa arulena akyok ya shalom ay shuslom in ashur kumfa oswetalik alangshe lom fa na sin mugudomum el fa lemfum kashing ni sa kalamyang. Unto the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and conception. Ara katliye nanan kama kadil sangasil serpent sukungan niya na tagada na matayin siya parsam sam kaniken nang. El fat na sin matayin siya nga fa arulena akyok ki asherlom ay shuslom. In asher kum fa oswetalig lang silom fa na sin mukultumom ay fa lame fom. Napana bird pain si makatantaliyan na sinta ng manakewa supposed to be so good when a created order si matagay ke Genesis sapta singa nige sapta lu na kishpin siyakos ten el dal siyakos disobeyed masima itak na sin kadal sang na sil dalingan dal kan fukun siya na kay wani meshingan siya tree of knowledge and good tree of knowledge of good and evil. Lain siya nadalkangan dalamisya. Of course, kadito stories kung anla kaya pa yak lamtan siya kaya pa kla Adam nadalmisya. Na siya na flok na nag-keyword siya makalamya kaya siya tamlay nga. Free will siya. Free will siya it's part of creation. Free will siya even got so malaloy na kaya section tolu maka taga ke temple siya na between soul and the spirit pangayon siya ma kyak na siya in your own free will kung uchat na kaya tamo soli o foolish siya mga ate siya na siya na nilta ka na kaya pa la edami dal tinay tala dal kofle fall. In other words, they were connecting to God in spirit. Dahil siyempre na dising God, kaya na vida na in spirit. When God ngon jibang, wana son sapta ko fosong lako chakalan. Na ingin na dal kofle fall. Na ingin na mayata patagang. God il akalan yun nanan kalalos. Taka din niya na kaya mo jila kumusya nga na. Ito ka John 3:16 akalan niya. Ila na tayo kanikin mo sa kung ngayon. O siya na nilitagan kia pagkat taga dindim ta kaya siya nga lalfung mo taga kaya layng sa siya nga. Makakwa ki finan mo taga na kaya 1980 taga nga. Dahil ka kanaos taga dindim ta kaya mga siya nga. Na ina ka din follow, reroute ourselves. Sumni kaya may layng mata siya ka din taga na. Mafon na siya ba na kaya nash nga. Katsamsam kun free will siya nga. Asin maslon soul and the spirit. Nashkil diyan siya nga. Soul siya nga paitak lang nga. Ang mana yok siya ba siya ba dash nga. Mula siya bayar taga, usi force siya tayo na kaya force siya ngon kot siya na consequences kaya makulog nga. Katatang na nga kumo siya nga, if you got the right decision siya nga, in some put our faith in Jesus Christ kaya Genesis 3:15 na birth pain siya nga, birth pain magana, asum na kaya may eternal damnation siya nga. Lalain first siya bayar taga na siya, matimta kaya ako kan kat nga. But in other words, Mål siya musyeng is the day of salvation. Nagaling for lao la kulad fungin. Mange si feje makulugan na manas. Makulugan na manas. Sin and forgiveness. Ito ka kaya siya son sapta siya siya sapta lu. Maritu ito ka kaya. I'll read it kitak siya. Kat na fo na may kulog. Manefo kata ka liye. Ifel pa ninakyan mat na kayo. Katata ka na kaya force challenge nga taga. Din tuwin siya nga lieta na consequences na siya ntayin siya pangan. Consequences lang siya pa katriti ka force somla. At first namin, tana mana yok siya taga. If ingat tayo small siya ma taga kaya futay siya nga. Katasum na kaya mi siya mapat-pat siya. Kaya nga nash mi siya kaya fall siya nga.
Chise la kan me ina gani pe shusta gangan. That's the bottom line. At fat na ge fosinga lit ko rakal mi ang. El fat na sila tam. May inkomporong o persen matan kiom. E mongo ke siak soko inge siya nga sap na siyum to koming tie mongo ke. Siya nga waya ki kom. Siya nga waya ki foko keim. Inasur kung fa mongo ke len na gaywa in molum na me lieta na. This is very biblical. Na ke o yeshi na shike len mata shima with mata lash ko sai meta or makine. That understand this principle. Now if you understand lan mata lash nga na alan niceness and ko sai met dal yo kwela na men pang dalita is part of this life. Kursiaki meshingan environment neke o yana kay ma ushe perfect shake card na vida na kursiaki na mishinga to the me our bodies temple singa is decay is part of this curse decay body singa environment large decay manake wagat kyal kade fiokun na vingam tay sam na man ala nga vingam matlash nga ready bible chima utaka ke online ka nga talala fungjara dal ala mo fuku ko ala ka to email alos med ingena wan menefo katakan na ke watered down me translation ching managay wagadin nila as consequences if ingat temta ke makatilaki nga siya ngalala fing magatena ke chupen leng sa siya nga paushi mata makadash kem sing katkan nga talela da manif of course kat patating nage we inherit the sinful nature the sakta we point the finger at us nage kita kshimata ge shieson sapta se fasal ko siya if ingat fa mo wan maguduklas kat ki kia pa kat chivena kadin na ganin takan nage issues ta ngeta la if ingat te issues ta gangan kat sum nage mi siya si metas ko sai kas mo mind ta gashi ba kas magani gadin kadin nila pange el sang nanan ko el akalam nanan ka na sil serpent sukungan setan el sang nanan ka na sil matan chin na tarna mukul siya pange mem kul jingan ra el porong persen matan kiyo no may kom porong persen matan kiyo now that's the problem we're having right now too chicken nan kay el fat na sil etam kat pa fang el fat na sil etam may kom porong persen matan kiyo afat na paella matan ni patuyat leading in a popular in biblical form in grounded na gama popular shamana na shiba na flok na gameshi etam itakang na phone na control na siya it'll name all the animals all the birds and after that pang generation ji masam from yung sapta lua mutan chingan fa tago ke sheep ap sukungan kading kalam la share aid of the house rally ito na bugul ko sa nga nga fa na baila mutan yung pati leader wanay national lack of oya si magadinash ke wanay two na fa forget wana le tina fast fan na gamay na ganashke man mugula pa shuko sing na shepa ta ka twist nga shetan pa na shat na fallen nature sing nga katashke nga pa pa na kat mugula ka na tu ya kakshwashi kung tika nakshwashi ke oyelo mo gana wana na makin kaslan ka akshwashi magadashke nga na shiwashi it made ko siya man na nakshiwashi la but twisted siya I spent so much time on it siya tanil taga twist matan siya twist kumangat ang dana laying maurik lage 1992 na get 2002 matan siya pa center ke me ano na financial siya ngaling na pastangan na phone na turanon
So when nga fagang ari di phone ling mata singa wang the kala cat on the boy ko gas kyang ari di ma singa tana water down. Na ifo meshinga may komporong operasyon matan kiyo. E mungo ke shak sugo inge siya nga sap na shum. Tak yang dari na siya lay. Lain china mo ga misya. Fakat yang na siya ke sap talu. Sap ta singa likor itak yang warning singa pel china you shall die. Apang nanan ka patakang. Kat fast forward na kaya masih mga umena yung taga na kaya na si siya yung fat na siya nikodomes ne ken na siya mati suta kang man ka. El de ka nilya. Pangat taka silang futashing. El tagan ela makuluk man fela. El te tagan nanan ka ingin el taka in ela. Na ela singan magana pa isusta kang man ka. Kadaraf ka repent. Flok la lalal fungi. Put your faith in Jesus Christ. Lalal fungi. Lalal fungi al taga misha molya kya makuluk lash. Pangawa yasing. Makat fatakan na kaya molin ngon sing. Nara katsum na met, fast na met, sharing a we aki foko keim, inashil kung fa mungo, kaya len na kaya wa in moldom na katash kaya sinful nature sing. Kat patatyang na kaya. Nasibla na fast forward na kaya Rome sapta alkos, fasing alkos ma, poli lakalimingan, na makatash kaya fin fella sing, kaya makat palaking kaya fella sing, then compare na kaya wuna na sima, katash kaya. Kaya fatakang. Final glory si may takang. Kaya chisa sa sikmeo. Kafin chakla rash kaya. Nara, piadet, sangka yung na kayo kaya maulin karingin komo. Ito na, feel, that's part of it. E panang, ne kena chisel taka. Masima focus la kuma pa, inkanigin maul sing. Inkanigin maul lashing. Isusta kaya ngol. Kat first na met, el fa oya pa akapye kokul, otome na sium, kung fa mungo mashik in ime. Kapana nga fa environment lala kersiaki. Spirit lala misha, ingin na manon tak decay na environment kersiaki pa. That's part of the curse. Fallen man nature si mga tashkang. Na siya na forward na kaya masimak nga niya phone na si kumising na kaya New Jerusalem, New Heaven, New Earth sing. Kat nga tali na kaya mo mapatpat sing na mano kawul sing ito kata na if I want chapter year. So in this life mano sing som na kaya foko wana kada ka reading kitin peling ito Eshiba molya kivingum issues ta kang online ka put your faith in Jesus Christ ingin na makawul sing ito kanalu tagang niya kat nigin flock man lay makat nigin tapang masing katita na pa labang that's part of the curse me mola sa foto ini kata kayo kin usia may mongonan matlar in sang contrast mas mautak yang nasil atom ke karton na fidan mana ka wabu wangan el nemo kuy kita wangan ulalal el samram na jingat ingon na sedan el daga kiapala apaka tashkang na daga pa na kiapakat na misheng el kiapakat na misheng apakalam na kya masikat na si matlas ko sa akin naksan na mishi daga me pang katta kain mui kya samat nakawalas ko sa akin esmak na kya mapaya si flock na kya nakada kya katpalakin fallen nature siya but at the same time katntangit lali main siya wo siya may tagang ingan ne kayo ngayon kada kadita na kada sum na ye pang mas mayok siya met katita na pala kada sum na ye men lalad fung large arch ke mas mataga ke when nataling Jesus Christ matlang large fudai siya mataga ke fosing me ko siya katash ke
ke fiolon motom kom famong operate na ke pel kom floklenain foko ta kom utaka liki foko ta kom kut na ke kut kom fa flokle panganen chi maka tri piangnya sipe sam gun piang sia. We were created for eternity. Pakkardan of Eden. Now, oro new created order si mataka na fitashingen by ushe mol sasha shinge el by the ushe eternal glory. Mol shaft la si magade we mol mapat patchingen pagat finnigat fiaga finnigat chipa flock na mo kadi shusta gangan lan gat kadi shusta gangan lan gat babala kalamimo katae mutulle katae mol na kalem la taka rapture yak lagata na elosha mano somnake mano le somnake spirit lalan go up in a glorified body soon lame in paganyinga na met mamo lalal fungia mo chinga chisel chik mena in paganyinga met ngane glorified body utakyak a glorified body utakyak glorified body singan wang in masakawul ke mana ke wakawul pangan mas magat finchat na kengin mol mapat katsum fashnamet may chinge el bangon en matan kiel if when el nina ken met enagawa siya mo pangan nature singa pangan doctrines of inheritance singa kat inherit the sinful nature heke kardan of Eden na menchi stepen na Elia manefo pofiteshi mataga ke Genesis 3:15 Genesis 3:15 akalan fiteshi ngan pa katana akalan make New Testament ma second Adam singan as was in the old the first Adam bring death but the second Adam bring life pange mas makatashken kadin de force ke mas makadin na ngena mit kusha kadin shusta na ngan kadin na mishengin na katekan matachi kumera futa ngara kadin proy ke lenigar sumna proy ke insiom shakkat na manas na shi kemakulukla na manas I put my faith in your son Jesus Christ who is my Lord and Savior lenena makulukla na sigmon mapat when John 3:16 na kalim in that kumne ngat na run God la kumar shengin it doesn't matter in Shiom your spirit is where God Holy Spirit lived in indwelling si mana fokla na get free will si mga tram kin yok super that's part of creation free will singan ba siya Lucifer elret makan gain chevala chakasom ukok yakil siya dafa tolo tagad na free will singan pa na evil ret makan el dafong la me sharon mo meli esang lan na siya lili kato yan food singan el sang lang el lenganin ni wo ate eli lan mo chipengan make kiep lal shetan na siya nam kul singan free will siya palan mukul singan el wala pa nam tan singan in other words we have no excuse na kaya mas mauta ka kafta singan la kung fakte misha un fais mun mabatpa masinge pa inagadin rela sulana wo musinge pa free will singa na shetan melara el takan usi masyaya el takan usi kigap na lala mawakat liye ke malitu chim singa da ke fosine ke singal tolu si beta kana ke masisaya katlian nanan ka apa katlian nanan ka yagmang Genesis pa ka from ngun ako mi finte fulla aulia ke mo ulchinge que de sumna ke nanan ka na shaf na siya fakek mo ulchi fosal kosh akalmi na pai me mi siya mapat patching
namne bange ense ensinga katliedana mana yokçu bagadaşkene tafunlana yokçu bagadaşkene weekend proje bagadaşkene agat nigin la lemna flokenge it's imminent either glory or danger rapture singe wine med da la itakyange shete sona saptago fosngal tolu singalalkos sikorn singal megor lamngal ne galamgalagos we son tolu son singalagos fosina gatolu kat nigin la eutakyak if you got the utakyak namna 7 years of tribulation singe somke fakyak sapta di megor nige sapta singalal singalia ke revelation ya kadi la me sikyak in marton ye coaching na vinga chipa flotna ke cash mollan kattana shalla yaklana tare ka fai course me we kit nyol mai tak kanes tenela ka tashi marton we kon ngol ya we kit nyol in marton ka fa ke spring ka fa ke fall ka fa tolu sonna shiktan mishenge pagan da sano pagan focus large utakyak sing amne shit Eltaka, father of lie, Eltaka no siya mo, pangen, mate pangen siya. Kat matafing fella siya, tangat taliman ka sa ni fin sakla sa arch, erun Jesus Christ. Na siya na Eltaka in me, pange, Eltaka in, pange, una man na kayo, na kadalita na pasikyak. Karnin ka, fashion niya, ikatlan namin siya, ang altolo. Pau siya lang siya, mau siya. Tinaw taka kang ngon ka. Ang mas may lemit katash kaya na finan ko siya. Katsumni ki mapay siya na. That's part of the fallen nature siya. Manifo, Eve panikin mo na kayo. Kat ni mo ang ita, we're spiritual dead if yung kati siya kang ngon ka. Ay, yok siya ba kading kalam kaya masing na kading. Ale ito la, kat nigin may sikyak lito imminent danger, imminent glory siya nga rin kalam kaya kadin ang full now, lag fungin na isyus na gangan ka. Na masingan, fingat tida, katipan alas mo niyo. When that's part of that twist siya nga. May twist siya nga, uda ka laying Sasha watered down yagi. That's part of their plan. Satan part mga. Na ifin kumatak, back off ingin na mo, pange o yesi may na kadin taga si Beli. Na mana pa sila katito na may shoes na kangon siya. Manifin ka di shoes na kangon, katet the we ma fella rong. Kat siyak ya, kat sanctified. Kat mata matal siya. Wangan makat kera, manifo, makat long o matagal ke Genesis, nika Revelation magayin. Makataro na singkat magayin. Machi makatu kaya, it was standing at this right hand of God Father ingin. Pang makat, katisipaw kaya, manifo, kat not young, nagkatoko siya siya, tram kun nagya. Katisipaw kaya, moon mata, last mate, kat not young, nagkatoko siya siya. Na siya na nildagan, kaya po kat. Or alla doubt sila siya. Mo, what depending for siya. If you tagana, delight, you delight is in the law of the Lord, and on His law you meditate day and night. Wang na pa inakunilya kya. Delight lasha in the law of the Lord. Now, if you taga delight in the law of the Lord, or makin lang siya makin itek na section na kluo ke temple siya. Mana ilya siya pa. Mana pa islam din ay tala me section na kluo siya na ke furnishing tolu na ke fact like Jesus Christ. Magana katukay Jesus. Tema ito. When Jesus magana pa uche futay siya ke Genesis 3:15. Magana pa kan muli ka talagi kiyap lal siya. Na mana ilya siya even kat nigil na may shuk siya. Manefo, ukokyak na ya tami ifnim siya nga kadin daga siya fila mariching. Ukokyak el taligi karda na vida. Kataga nag-force kya sila nangan.
kosnol chi e chiva ka de lor na shilatam na shin matan kiel ma afanyal tal ke kulun kosho e no kumal talan I think som na ke fos luo sapta luo fosit kors nas kulan som shi sapta luo fosit kors som dana el form a man from the Thessalonians. You breathe the breath of life into them. Shova God el wakala shie ime el okala shie ime katala iniden el fulia ingo mwechisha el orala. Shakukula. A shova God el akapia kligi foko shak na kay washa wo in lie a wo in ma mongo. A weba shak in molin fulwan ime sheinge e shakine za ma wo e makulu e shin fel so la ligi den in actual shoke ime sheinge e ligi en she strengelig sangan fel akos en ma she made up a paisan eling around la fel avila she ars kolwe a kolin fel she wona ars betelium we a yod onyx for singal doliga saptalua akalamianga el infel en infel suko aklua kion infel shenge apan la fel lal kus no phone for singal ako akalamianga very sensitive infel so aktolua edekel infel shenge sorla nakadalap in Assyria infel shakakos Euphrates a chovaka de leis mwitche fulie me iden the len ortmakun alien a chovaka del sapnashin mwitche a fak kum kain mungo ke shak na kaywa in imashenge oena kum longshum a ke shak ineta ma wo makuluk nikum mungo ke tain lein shi kum mungo ke pa ye kum famisha a chovaka del fak tia wo ta mwitchenge in mukai na mata ngafaro na shel shiemwet in cashel. A chova cardelora la liki foko kushona kaywa lan email a won na kaywa yeneng yanga a ushel usla na shin mwetchenge ta lenlie e shaile fasang na shelos e she inge sang e she inge sang na shin ma mol na kaywa pa inelos a mai chenge sang en kosom manana kaywa en won yenenginga en koso lem na kaywa lan ime a sonna konaya kya mai din kya sha mai chenge a chova ka de lorela tam mutul folosu was in patati na fin mai chenge el mutul el eso shin papkel el shivit fulu folcheni ke ikwe na shie inaula a shin paps going se chuval e shligish mwechenge elorela shimatan ke wushella na run mwechenge a mwechenge elfa mainge shi in shrik e kwainiko elfa pang pang matan tamen mayeneleta likimwet tamayen el itak likimwet kemainge shiemwet elfa filia papatamal anina kiel a fulyang na shin matan kiel elfa ikwa el dal fa ikwa shifan el dal kofle fall me el dal kofle fall mechenge matan kiel el dal kena mweken saptaluo generation shima created order shingan tagadana mukul chingan chipana taga taminen na kya taga de ki foshima ngam taga lietana me elos kofle falling Mexicya shibana rupiti mas mga kum tagariti pianya el dal liela klail elos kofle fall
na medalero fosit koşakalimmi. Matal dal ikakla el dal etola el dal kofte fola el dal tani na shie shan chak fig erona shel dal me often yel dal. Na taka na si kom na pang free will si mai taka na ke force it or si be force si man yemoto was fashion muniti gastlenge purposely di gia kin jenga gojin le na paela a chova ka de la na shel adam na shin matan kiel ma often yel dal ke kulin kosho en kumantal. Pang free will si matagada na Jesus patagaw si righteous clothing singa li fite singa ntak nantak akyokye ye na ke kulun kosongan sal singa ntak na samon pen na oya sima elos te kain si fan na ara na selos taga ke fosit korke sapta singa eldal som tani rani sha ke sak fixo kung tani na sien sang kosal talla tugun el dal na ma etak la dal kofte fol met ke sapta luo kapun sapta luo akala me los kofte fol matan chikan bugul chingan wangin mai kinin los los kofte me kalme tal sam sam na singat ingana los man kat ngan jipange tal konek tenam wan ma mai kin managawa perfect ke karda na vina na kel chetan pange tagata na taliak dal kofte fol na dalro matal dal ikakla el dal etata el dal kofte fol el dal tani na siye shan sak fig era na shel dal often yel dal tagata na kumte ko fos longol siya kalim a chuva ka de la na shel adam en na shin matan siya matan kiel mai often yel dal ke kulun koso nok mal dal niya teko ingenikin mol so kung ito ke fute si makatil akyata na ke patanjingan. Start from the beginning to the end. God, magay napakan nyo siya proficiency niya. Nakatili ito na Emmanuel si masampram niya ke Aisha, katili na ke Maika. For siya makatriti piyang niya ito na issues na ito na nandaga fully God, fully man, nan sumnifin shaksi niya. El makena bagay no siya righteous clothing na ke mol sinful siya. El pan kanigin mol so fun na wangan mafela kan sangela mas makadinere de ke kartan de fiden siya wangan. Katte kan siya na on our own effort try to hide our sin from God. Teko katil di man na kayo. Free will siya yok siya kaning galam gala. This is part of this temple in Mashlon soul a spirit pneuma psyche the most holy of holy free will siya kun that whoever believe shall not perish but have eternal life pang efo when katlita nanon ko marit na siya serpent so kung nasin matayin siya nasin mukul siya Papa nakadashkem siya na mana shafla siya nanon ka na shafla siya pachishel to ka na keng evin ka tissues te kengan nanon ka shafla siya machishel to ka na ke in mat nagawa for yang issues la in desum na ke eternal right silan ka nga para chishel to ka bakum ta silang sikot shola yak la mga tar one mai si back for siya katek ka in molikat la sifen na Kistan eat more rapid Pwede kat kalam ke makadash ka pwede kat kalam ke makadash ka kat flokan na may akwa kinay ke Genesis 3:15 proto Eucalian na ge matawagin kutnus siya katagat na nalali kalam pe ke fosit course ke saptatolu fos longol siya na there's no way you can protect your own ever sa pala may nga liki la pele kastan merit la me kuluk talra
futashing Jesus Christ pal daga nila man nakewakan na sake menefo kada sngasum na kenan galan kat maulla si pay na kadnas kengen sin and forgiveness, grace and reconciliation. Katakada na God elakal mi nanan ko. Nanan ko lang na sin serpent so kung na sin matansin na sin mugulsingan. Taka na si komusingin relevant na siya mangkumas ka na eving ka teis lal fungi futay si makwo hika Genesis 3:15 singan kalme katrigain wana Adam and Eve block our own in our own effort. Okay, it's been mercy, Christ, and God. Il din ang winel dala il sang righteous clothing sin. Na kumalos le, il dalu kokyak ligyan mo eh. Tako aksa fila marito. Tana, il potekia. Il likia me. At yuva ka dilaro na sila adam. E na sin matayin si kiel. Ma often yal tal. Kekulun ko so. Na kumalos yan. Sumna ke fos non lua. At yuva ka dil fak. Lie, machenge le klawana shiesher. Initha ma wo e makulu. E inge shap ele afrela paul e waya pe liki shak in mol. E mongo e mol ma pat. Nakat isam shaklu ko e ma tram kunya ka. A tree of life na shieba me. Tree of knowledge of good and evil. A tree of life shingan pa kat lie foreshadowing na ke fin shak shinanike sombena nike me tree of life ko masam ke revelation pe academy ke Genesis tolungan ka din neta na katil karingin masingan masingan manchin machuos was mga manchin matlal fungal la lukwala Adam and Eve kadash ke nature singen ningin na ke mange chuva kadil sapay la liki email Eden ke mange chuva krashel sapay la liki email Eden talen yukui foko siya el itakle liki. Nabangan no yes yung mga kumaskya. Kadash keme sinful nature siya. We are part of it. Kada kafufu. That's part of the deal. Nasiba na vlog akalimye la me kadash ke mo siya. Katikan compare na kaya wala na si maita kang. Wala na si patanta sa anong ngayon. Naksya fila kaya fos nung lakos. Taga akalimye Frage Marschinge. Altmangen. Okay. E oinge, el lasla mwechinge, el filia cherubim katalep in imeshe, a katlas fursha 4 in leng in kanek na keshak in mol. Jesus Christ, el shalayak som na ke saptatolo. Inushe o yeshi mga umsak mo, asing yan ikin mol siya. Kadel den na likigati in this situation mo wangen oye si mai taka putaki ko nga asing gani gid mo la en makluk lash magadaro ke ye ka somla telia pasina nil tagan or makin el tagan usit tao na si rangai tagan nam mo managawan nam nas na kya la project na yok si mataga ke 1992 na ke 2002 nga esta section na close kain taga actual shiklingin katinan takal na ke masing flok na ke masi fun na may sang actual siya pa lang mata si ma akademiya taga metigil lang sa sisingan min paranoia si mautaga ke ngan kat magayin with that being said kung nga kat na ke wamit kulo akadin na ingkanikin mo sa kumautaga ke Jesus Christ wang na paesiyes kan si vana moli katla katene no karangin niya kingenek sungon sin kat magay na kayo mamata ka put their faith in Jesus Christ lalta ka misya moli ak makuluk lom and lock kat fais mo mapatpat kaliya ke John 3:16 for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life pang mas mga kumaskya mat na kayo common Christian
För det är inget att jag känner 315 manchin fällan och fond. Det sakta. It's gonna get saving grace. When nama put their faith in Jesus Christ. Mål singe. And with that, ingin na pangit pala. Kat kulo man lap kaslan mat nagawa kulo man lap kasam sama kos taga likiangan. Ingin na kade foko nang pala tamlilen taga. Rala proy, rala sam akyokila. Melu akfonya la melu tuchenge. Usina ke proy kalia lan program mo. Ilang silang kat chiba taga. Kata itu Roman sabta si fos singalal ko singalungun mekos. Roman sabta si fos singalal ko singalungun mekos. Kulo man lap ke atlan man nagawa. Fiscal check na manas. Usko minameta. Well, Kila. lumalap, 1 week tamalipan, inagilin mitlash matagong at tamitigi, manispela in kaksigin kat papat marsing show game, matlili matlala, matwiyas ko spin lupsala, nake malidina yok matagakiaw luo, nitlong wala ko sumla na, mana yok pagatash kiam singinge, pali kwet kenake, o yesigel, ke kolait si mataka, inganorala, kikiap sinasirshne. Na metiga te färste med din kalia, agena wiko min kaksigin katkel tamlilipan, tam dailen, dan gela, kenar daliksinalolusnge, KT, nalbaban ng kamdatarolos, madin siya wagawa. Ne yok masikya gurun siya ulalosnge, kel baba Calwin, former pe Preston Lan, itawiol, we pe kapaslal na sil, taliksiwer nge kel tamtalemi, kel neklera, kim dulle belala. Mga tagalak akay kat kay wala, kadin na napainflok ni kasten kat. Nagimetlash nge, metafasinin kain, lipshabe, ma effekya ki, mas nge, kametlash ma, fuli nge, kafuli betari. Tamali panilikle sermon si Maurek ke masimanda kapin keskin kel damdael Diyos merikastrunge. Napangasiyan ma ngalima kaslan kata inna nalefakya kelik yokwe mayen reality si bakat ngadang liyangan. As nusya si makatligya kifin fela. Mosi sila kalemye ke samlala. Sam sukufan na lagi paypala. Sam yangulla. Lusen mulla siya yait ngawul. Siya sila yatol ngawul tolo. Ke physical life lala. Nara prime time sila damlipan. Ngayon taka mafakin prime time na ki isingal dolo somla lutyak. Ingan taka in way masima kat wun bo kanla ka ngatsari ka sharmeti however you want to say it safashikin shit esto nigal mi gaslong dolo anwala linak kalem yela ngapalape in mo laksifena kiyalong dolo makalan sapme da mafak na paila makisinsyakin manapas nagigyak na nasil very cutsy if may katakaluti kaya ki romal ko pastol malsi finka telwi ka tsaka inline ka nashkinan ka masikyak ki malutut si maluti kat kita fan ataring kadin liyan ki craftiness lan me wet sugonge na wet sugonge elda ka ke o yesing ke form singa taka na sin matayan singa siya kumfin dalik shitel football siya football ale farare kingena na kum dalik sima
Aleki pe push lege football. Komette alena me som nage practice ya mukena ko me som nage film room me ta study opponent lom. Na enji kum ta wenge tel bangun dark room when kome ko nila lamam ta liye video ke opponent lom nge. Na me shuk la be weakness lala. Pangma si sita nilro. Elmo ta ako la nage conniving lala. Nage cunning lala. Na pasikyak nge sita nilda ka in a form of a snake. Nara nga komita pala pakanten with snake siska confident nga ko maluwaya. Kayan mga kumwaliluwaya. Maluto singa taga election na ikesa na si kumkadin liye. Ay na ki tamla si uyak nga. Kawiyash nga taga kaya shipen yok lang sila inel. Ilorek makun oya mailita mausi convincing la kik finka del wikat siya kain line kat na orek magin masima masima staff ako ingi kisveya claim. So fakya kyang dari na sil if nimit ko was da kyang instruction nga dari na sil naskili masingan il siya lena crafty il dagan take advantage na lematawa kikul mapay singa na ki le aula ki oya si mga ekapendi na ki gas nge anain me twistiak pakas si mata malipan rik maganda ki lengsa si singel water down na panangara convinced na ki original language ata na payapal nata siya para elkan convincing la kalimian ng akumin som na ki masingala emda ki original language ki Hebrew na Aramaic Greek English va kushay nara kushay online ministry to garek magan project si masam da yak ki 1902 na pa byproduct kaya baka taga kalimian na ki Bible kikas kusay singan ama singa ko mali title kaya asin kel na kayo kusay na kuminsum na kita kung may read ya kung may ispel lo min meditate kikas then ang anak ikom sakak masa asisinga na kumin may prowsy na o kung kain palala kung kain really refer on again with prayer kung may kain palakin usay si matakake kung matake original Bible matay kikas kusay singa nara iplak kaya ngangat lali na ki mama kadakataya pakaan ki chatan nga ita play imagination kain mga lash na pi imagination malal if ma ingin ang conscience reasoning foko craftiness lal sitanan estalakal amin pangan masimit elta file liki mukul tamaylan siya shin pap suko kaya nga takake na meshipin fale silal ngan kalte usel usmukul tamaylan Sipen af lok na ke tempter sing a tempter machi gain or ela machingan trofla servants gong el satan in the form of a snake na bail da kain disguise ilye na shugin gane lila en yele kain ushe weakness sing and then gan dominated either way el trofla am gulda malan welal nara curse singa tako na ensima ngaliyak na kiyan pa evil man kanla mamakadil fact na silaan kome el tena
esam kal den ay to na if pange lelen lang kumni Christ el topokol Satan ki el to fana peptides again fall Jordan na kumni kan di ki meto akos fasakos meto akos fasitkos meto akos fasingol keyword singa kumin rek makiningi ako min deputatan ki mama takkain si fekat lang keyword singan pachiya silmo mas na fact oingi knowledge of God precision give knowledge of God gaslan God ay siya lang almekos fasingal siye chekan ka na yurukom folok na yurad pusye na ingin akan palakin la katamat chupulas ngem da gurera yak manelos ngda loeng na kimasima tamalipanil taka ke revelation ng God ni kesta na siyasla in the last 23 years pange masima usye elya na sikom na fin fakla ko kom me in denial ge na kom si vena kensay kom pakante dalik natin matropo kat kan ngetang nali o yemalos patatyang na kemusingi ka fin ne matmate wal ka fin ne nga si vena tikinis kom kan ngetang li o ekla in siya bakat ntakeng ke soul siya ngay declare showbread golden candlestick altar of incense na wangin lakeng yan bray lakom pamalilipanil siya betsa siya nga nasike siya matropo mara price ine at efekekle askilong nga siya kuminukoy mangan matalom na sik. Wait a minute. What are you saying? O kaya mangan matalom na fish. Kanasik. Kaya akong lalalfong itarya. Kat silya kikingan matalsingan. Sumni kaya fasis niya ke. Papengi kata oye kat fong ikan matshopo in kain dieten pain na nak sisla pella kaya ulong lakos kilensi. Ingan ta kuilala mga sumsramon ki masi kaki Christmas kaki ay ngani si. At tanan ni failure market factlan into uplifting met nga tarala meta lai mo na papasom na ki prayang nara ki makat ka in sham kun nga ma force nga la ki mulla ka ki atolu song ta fa somla mendal ma misya kit nila ka stage 4 si bang a fact na silda lang ko siya teni na masikum dal patay la ni wakyang tu kunlen singa nga ti fukla ligian nga mesingan Daniel sapta si wasinga lu a convicted ki kaslan God I have to live ki kaslan God malalfungi ki kaslan God awi kasin kontara masiga yineng ngamit siya ula ka dewi loang na kaya pel simme din mo ula ka taliktik nga fakt na siya kadal pala misle alengan na paike mengingata ka na kimasi nga ngay sam ki faksilan lem madalang siya ulo mapatakang Bia siya ulasha kate ula toanim ta wiwi met ANC kinek mao kaskasaksin met mafakla mapaisiwas ma eusye mulalala si koma hifakat tetaka akeshe weng die mange aksiwasela metigibatle shake mulasha nge
Gat verlok na nagkikain no yema met Pharisee ra pagatash kem singing. Nara John algos fasang alakos. Pasi mama samsam kunya kimulutu chenge. Inakalemila Satan is a liar from the beginning. Paston algos ang alakos akalemia. Maki self-righteousness lan meta. Mesifakikang you are the children Latinsya of your father, the devil. And you love to do evil things he does. Nara sikya ke artla siya, ke makatorela ke mano siya, ke kasyesh. Naman, from the beginning, uniya si pasyente na kakaya. Nalorek makan kikiya, he's the father of lies. Intend to murder. Ke Paul Silas ma lutikian si pamang pariah. Na metwe adel ikesta scroll man so nash Bible form in Persia so nash masing. Adel liena ke scroll dan adel. If I get the masin adel lila line ke kastan God. Mas going. Oh, meto ako so. Wangan kansingan. Dan liman anan perakati anan me sam ngorikle. Nikina shafla. Na del fact check mga hindi lang Paul Silas sa fact online nagikaslan God. Papa na sum ni ke kikiep ma devil ben ba instigator ke futesi lan matansing ke Jesus makalimya ke tsonon ko jitngeul nagitngal siya. Na mesing a fact ki shulelan sisin matamalutude. When Papa kalimya. Sisin matamalutude ba devil. Nakadetal tagakanalek lem. Nara malutut singa tagana si kung in a family perspective. Kataga sa mga ni kayala, mataya na teluti kipel si ma matlan church arch. Kataga alemanek na siya man masinga ni kaya. Kataga si was floyak pe. Kung gan floyak man, molin met fela pa kumaskengan. Malan gata pa nga siya man. Masim nagikaslan gat. Nag-uusli mama sikyak misingi alle katash ke information nature makatsaman ngay kung kan fact check ili. Na panang inaksya fi makifak labaning anla kaksyaklak. Gautsak financier lang klan sap singi 2002. Force na ingin Anakim tan kia ko tignistan el fakji ko mapala na pa mislengin. Efo when kachiged into lokunye insang medin kia pa kot makat mata ke nge kaya te malan kat. Sima question el kia bang mo connect ako yan na si ngafakan support ko. Na wisya singa masam tayak niya. Ta komiskom na ke. Manita ka el sikyak na dikun women's movement siya siyaf ko itngal dolo. Ay itngal lime ko sikyak ko siya. Lucifer el kiya pa nakat. Kata pela mutaya na fong na kitale kepe min mukul siya pa eltal. Na pilot lupa usya kan. Kaya sumniya, kata crash. Na maluto kakadin ito, kadin loang na kela. Mataka na, tamali pa nila katayala, kalim, perspective laga, kalim ye, inwitang tropo. Ay na kalim ye, fin pa ye, kumet kol na pa ye siya. Takake,
Siap kumtulingin na. Siap kumurakatenama. Takana ke makaslan ka da fa ka kalimye. Man kata si usari ke political arena ningen. Kata ke sialan church. Kata ke sialan ledor. Machupo ba siya gang ambassador. Masih makum sola na gak masala kaya pa. Sip na din gat ngen mole. Shake molala. Lalo sa asin bawas. Wimat tolo malak kalimye. Nga makawag silawas. Taga nakalim yun na siwas. La pela kaing leo mga wangan nawi. Matika na nye fo ko ikil mga. Matika nus mga sum nagkakalyak lakya. Ikek lang na sikang taga wala tamalipan. O kuku nanay na siwas na kayo matilimat lala. Kulo kaya aslawas in wikatan. Anakilen ko was matakapen wika. Kadakali taga nila sa pangay. Anakilen kom dahil Lisiana, Lomalap, Kakshakin got ki Tagaloman, Wikum Yang, Damdal Be Welbecker, First Sipia Bakum Singe, Damdal Lisiana, Anakilen Betagaloman, Damdal Kenye. Kadala sa siyakin may indirection lawas ngayon ganda ka sa project force, so kak mashiruwasan, lakat ng sisike, kakusin sisisir ka din sisir, tipangan masimailya. Masima yokşipe badin, konak mana paiji ka din maulle. Pan masima yokşipe. Matigiyal lalfung iluman sikli, kiyal lalfung iluman sin Jesus Christ, ngata kay ni kasek, wala tamalipan, mamaan ki kastan kata, main katasyesh matutim singe, akat selective, kat fact na mamayak nawe kada, kat te fact marela, inakalimila, kat inanapay kat met kuluksya na etamif. Nakita makluwal da ka, Jesus Christ kilang kalang laal, wangan siya de ka, intiyan anak manas na sirke. Siya ang kasko pa rejection, inti ace, kat na reject. Lumalap. Dikin bolin nga nakiling peta ka luman, tamdali siya naklumalap ki, kasin edification ma taga ngayon, kasagat kaywa, nakiling kong peta amlalalik siya George, ki fas kumusing pangat maka chamram beke ki plan berjik si somlak lamalap ki kumusi be flona ka tamdal chuli balsis tu obenasum siawan klamalap kosta kewa tamdal root skira en ki fas si be madaka ki luto mo te akostongul me kors ngel tam Alexia George tu was nge madaka kona klamalap tam le michio Loge Ashlom Belnakewa, we come young Damdal Bed, O.C. Thompson, Kakshigan Garden, we come back here. Katkain, we tagani season si be, wala tamla Lambert Jackson. Machima tagay met nge pa Shoreline Harrison, Glamalap ke, taga Beloman. Aksafye, kitalikuyash nge, mat uchak benge. Damdal Brook Natania, ayepe, Damdal Nuarma na yun na. Glamalap na siwas na kayo, kada ako lang kaliye taga nila siya nakaliya lash kaywa mayen ngawi kumben and very very blessed kaya katayan na fan na yun si mataga sila tamlilipan na elte fan and makahin na elta kain mokleya kom nga kumin aksyo sila masi mausyo nga yan na siya kaya long tolo somla itakla imagination conscious affection reasoning lash manitakle section aklu ilayout ke temple akat pa temple singim Klamalap ko ni Proy Klamalap sumkat papa kum sa paema silba na vlokonol ma tamlilipan met kalan sa parulom siya Proy na sum ke kaslom ekumikesta alen Allah na sil ashalep kilang silom kumrek makanal ke pelfal. Anak ke kaslong ke mas masalom akalimye. You are raised for a time such as this. Tetavong lesi pa
kapkapak silal inlalal fungingi. Yesingal dolu ingan tako konek lapan mamakat likunseila ngetsarela kapangun mo che yokshipe a sanging totla ingan kisinsiak kin mange life o kore koingi sanging totlash ingan sam kun mayin katsanga mo itan sangay katle kat papa tamasing kasao Nuti kat met kol ikestam tanin sias katin tenna na wallasha akatin liye tang lom getalik na tum ship na tum siya tafaila tala liki kalkala kat ngesesum kat papa kestam tanin sias inoy na David kun magluk paspasi Lorela apkranil kanaus tam ngasap na kay walom akesipin pa si lalin kinsi misalsalan alal walom na lalin sunot man magluklal el kaskendel na siyum kakato iye talik na tumin kain orang na kikasto makalim na siya all knees will bow to you emekuluk kira din nora laki pelsingi with constride heart evolok na iru anak na skashikat ekulo malap na siyum ke matwiyas na kaywa mawikat yang bekilen misingi ang kaksakin kong initalakat pahit yan na kasi yasasya naknas ni siya makluklas naknas ni kinikinlas takikat tatayingi kashikat kadin kain akswas sila takalayang lom takaten lom asisin sila ng dalom in wikat karingan kat amen well lumalap kade sangon sungungin sang aksya fiela to kanila siya fa shafla natin shafla Thank you.
giờ có lòng lên nào in we are clear and I see me so they make fashion looking bold up the way we belong and another way in paradise into the falling army in we are clear and I see me so they make fashion looking bold up the way we belong and another way in paradise into the falling army in paradise into the falling army in paradise into the falling army